Hallelujah. Amen. Yada otumfo yawasi. Wo bambo ni ahwe so pa. Odi adom yama enen so ato yasomwe mu. Ena se enkani dinda. Amen. Adofo no musumfa apostle ko AGYEMANG. Enen so minimum de ahia mu biom. Ye be che Oboade na sem. Yes. Ene topic e ba mesro wen waso nyeti ni pa. Topic ni Topic ni say Oboade Yahweh. Ochira Abosomsom. Okay. Tosum busuma jai. Neni biaba. Nyade pa. Abosomsom yankwasi asam. Ampa. Aka me topic ni beba sa Abosomsom yankwasi asam. But the creator ni say me mani pe hu ni say onu no chiri. Yeah. No anka say me ma be kasa Abosomsom yankwasi asam. Me nsuro ni kakura. Itinam dia appear to say Abosomsom yankwasi asam. Ni mumu no topic ni say Oboade Yahweh. Ochiri Abosomsom. Orofo me ba chotie. Ya so Abosomsom so amane. Eyasem. Eyaje ensam. Eya ko digital. Na di oman Ghana. Edi yenya. Still yeni maye ho so. Na to de bia aya na me wura ho am nipa binum. Yetimi nyi obi me ne betra social media. Ti ko tra television so. No o kire say Bible we ayo man bi so nyame. Nenu masem an ye di so. Na Ghana ye we nyame. Obi nkwasi asem a onya time a o kan radio so any TV so. Nti we ayo man bi so nyame. Na Ghana so ye we nyame. Iti Israel nyame ni a Israel nkaso nyame a ya creator no. Omo de omo nyintu say creator no a nyemu no eye Israel for so bosom. San obi so pese o kire. Enti ono pese odi nyankopɔ bo so bo asase toto eye Ghana Abosomsom. Se Ghana Abosom any Israel nyankopɔ do bo so bo asase no. Omo ye pe. Adofo no se mpo se wo kimi me di tu awo. Se wo dane wo nyankopɔ no bo so bo asase Yahweh no. Wo dane na bosom a. Na toto Ghana nyame te se kwaku firi ne kwaku bunsam ne efrete bokuru wa na nya ntoa no mo a. Eni sai nyame hodo na wonimu no a. Eni na wo di Israel nyankopɔ toto se Israel nyankopɔ so ye nyame ma Israel. Enti Ghana so mo nyame enti mo so nyame dia. Odofo metwe adwesi bia bi se ene Ghana nyame wa gini pa. Omo jimi pa. Ghana nyame. Wo dia se wo twedie wo dia twedie Israel. Na ye Ghana nyame. Ye wo koko, timber, bauxite, diamond. So onyo di gold ni ba ya. Gold na so envaso was ready. Oni ni use. And na muntimi control man ni mpanyimfo no muntimi mu o man yi. Ghana wo nyame. Awo asema na mukai. Na wo nkasa na wo kasa asem na nkasa na kwa no. Ena ka wo mu dia na ka Ghana nyame de wadi mu hwammo papa. Wadi ehwammo papa. Odofo mamu mfa Ghana bosom antoto otwadi ampo ya we no boy soro ba asase no debida odofo misram ene ye we nyam ya yeso wo ye di pasuo no a woto o kasa asem no a now timi say ewiase sa na nyankopɔ pese oye ntia na kan obi bie na no kasa aye ahwe ne soro na hwe ne fam na hwe ne nikoso na etwa kurukuru no utimi say oye fu pa yes wajimi papa odi bo nnua ebe compared to ball Hina maza ye didi sankwasi asem we chia ma ne ene Ghana television sa ba nyina no unya advert papa debi advert papa ku play ni so advert papa ku kure ni so na konfo nyina be ku social media omo ko digital we started preaching from 86, 87, 88 neighbor no. First me come class me preach me share somebody be ya draw come for me bu. Yeah. Me bu be me a cheme. Ni ya disam sa de me bu ye. Ya digi so anka sata me mpren. Ni bu bi sa somebody ni na bu ya. Yes no mo ba TV so yi. Anse ne billboard akase ne so mo ye. Yeah. Ne si Ghana. Ewie ye say. Oh no. Ti namrante ne maba wa nyina tu agu Abosomsom so. Sakawa. Unawa. Wajawa. Wofa wa.
nam nante ne baba wetu wona etu di power de wona etu no DJ edi yede edi panwuma wona aye omunwuma mu panyimfo bi jimi fo boss no why your boss ni just what ko ji bibi di ye no ama now I do what I say nyanu kunu nyane yere onware no nyane hwe enso aye de dia o ka say hey o say hey ntimi mo ne cham so adwuma wom aye adwuma wura na duro ne no na adwuma wura no so bebre so mpa so koto aduro ti aduro amaga ti ehuna amaga wo bakube ho pe Oboade mfanti asiemra wo mi adwene nim etitie bible ne be kasa amwom de creator ni chi me so Oboade Yahweh me so okira Abosomsom wo ya abrante mo adwene mra ho so wakọ yedro waje bansa to wase wo ya do eno obati ahua onyankopɔ ne wo bi kapa wo ya konfo na wutie mi a se sa wadianse wawu na mwa wo da amwa wo da Oboade fani sanka tie de creator ni hye onyankopɔ ya bosomo a ankon kan chose nyinya fofo nka no yanko Exodus 20 verse 3 Exodus 20 verse 1 onyankopɔ kan sɛ nyina sɛ onyankopɔ sam wo kan nyina sɛ ni awurade onyankopɔ menni awurade onyankopɔ ami humizim asase nkwa fi wo yi ye mizrim asase oyi Israel fo fi mizrim asase nkwa fi mu nye nyame foforo nka me wo ne ode ma o se nya dai enyo nyame foforo o se menya dai nyame foforo menye nyame foforo menyo honi biara obekire menyo honi biara anade wo wiem eti nyankopon no so ya bosom no ono ya bosom wo ma bi so bosom no wo se menyo honi biara so no yo honi ono onyo honi bida onyo honi o ma bo ne nkasa ndyanko menyo honi biara wo se menyo honi biara anade wo wiem na wosoro ade wosoro de wafam na wasase ase wo kembo force so a ya kan so for bi so nte ase ma ye state akosi aso dem just musum bosum ni direct ya kan gidi for so mo ndase hwede ma mo ne ka de wonsuo mu de wo apatansa so na wasase ase biara emfa be da oman Ghana mpanyimfo ase ade bia mo ye aboa Ghana o na na me preacher found later the Bible be kire mo akire mo wan se mo bra beach se nkrofo beach na po anya bia mfa no e po afọ no ano ono antu efe de nam ana oye de o produce ye enam so produce ye no aye nam a omo na enya nam a hu no rough wan etu antimi amfa obi anya sacrifice do de ono an nam ni na dai aye sacrifice Tamuni man Bible quote me quote ne no na different to fa be fa de akwasha gom quotations go oh yes go we nya obi amfa anya sacrifice oyi nam pie de wo kware wo ba wu de abato Oboade amfa ne sanka enam ne bia pie ye de awie enam omo ho a omo pie omo pie ba omo ba nso no omo na our life so omo da omo wonkwam omo de da wo so ma de omo wuwu bibiesi ya brazo obi ankwopo no obi anko no omo braye no won se wanya bi amfa anya sacrifice no ono ayi nam ne bi dia sacrifice ama no ande nya won kra na ye aye ye won pona no rofo na je sam gadwuma nko be di Ghana fo no Oboade mfa ndi asiamna wo mi akoma wo dia mesem ntiro nyankopon no obo so ba asase no na mba kwazo di nkwase asam na emu yeso awia na boye no hwele ba mu ne ka wo se menkoto wam na ensom wo honi o tom efse mi erade wo nyankopon twedi ampo ya wo mi nyankopon ni nkufo a metua agyan mu yoso ka bi so ukoso mboso be tua wo ka yes also be tua wo ka adi fam maso obetua wo baka osi awonto ataso kwahwe gwafia abosum no wom keke hwefie ofo komo yobia asai de busum wo fie okeke fie na bo afi ne nkrofo se ye nkrofo se omo me tena bonten chesa Abosomsom ye wo bro ne ma me nkom ne papa nkom enso no hye nkrofo se omo nko ya Abosomsom nya dai eni na kwa kofo bi boso wa kwase se bia bebu fie Oboade nyankopon hu nyamabo na wa kofo sori a wa kofo na ntwedua obi dia say ne can front obi say for day for protection na ntwe ni pa ina kunu so ngo nya ni pa tu nya salfu ni yakubu no musu no small boys tu na chi na ntwe kunu ma yanka no akofo ni dua dia be say can front sem protective na ntwe na ntwe ni protective ni pa ni dia de wo di protective adin don kofo na ntwe ti mesen front kofa de so no de tan kofo na ntwe ti na fa mesen can front say na so ni dua
na so be front say for protection nyankopon fa boni ntam ba be kasem ya chew asem no be kanimu do the book of Leviticus chapter 19 verse 4 Leviticus chapter 19 verse 4 verse 4 Bible kasam ya yeto obade asem kaso wose mo na ne mo nkwa abusum hu wo nyankopon ma me no mi anu wo ni wose enya dan mo na ne mo nkwa abusum hu ya nane ye ho anko de man chan abusum hu mo nyanyame wagu mfa Bible say enkofo so enko nyame a wagu onya dan emfa meni awrade mo nyankopon boss ru ba asase onu kuto ne ensom no create and your ball no busum ntimi mmo awra wo sami say afia so no obi akokoto nantwie obi akoto dwan obi akoto aponchen won matutu no de komo akonfo so onye no no de kokko na no akobutu dua bi anim edua ne ye de no aponche no na wo de aponche koma dua woni ma aponche we keso amanim woni ma aponche we na wo di aponche koma dua se na dua jima ponche dua won kasa Oboade mfanti asem na omo ni so ntaw aya ga bosonso fu awie ye yo so adi aduro no odi se dem kra wa me bo to the yam wo je di na wan o me bo di 1000 na metusala no wa me bo mo bo ansam atinye nyini metusala me bo hallelujah wa me bo e bo so me du ba bia ne nyafo pa cha se o be kutu fe no afi no awu eti na mo so ba bosom no a o me bo nyom nya afefe bo no omo wu ko we chesa Abosomsom ye nkwasi asam na mi se mo mini anu nko na maka na moti woni ehram mo mini so anam ko ba de mfa ni sanka o mi akoma mu omo ni so ntew Bible si enkodi Abosomsom hu wachi Leviticus 19:4 God 19:4. We are Deuteronomy chapter 7 verse number 25. Okay. Pastor, what's the moon na mo nkwa Abosomsom won time? Bible si nani ye nkwa Abosomsom won chan. Na mo nyanyame we go. Na ye mu hwe nyanko ye nyame ye go o ni ya se no center. Enko toto bi megu efie enko pedantuo bi fo bu nkogum. Me na awrade mo nyanko. Won twetwa mponyanko po do boss ba asase no. Yes. Onu kuto na suro no. Oh yes. Kan Deuteronomy chapter 7. Ye won kofo bi won so asofo bi so chesi Abosom. And go to chase Abosomsom aniama. We are Casaman 725. So when Yamia Honey was it Yamia Honi? Mufo Danshi, when you propose we share be a shame. And I want him I want to get Sika wom cram and Sika and I saw funny be chasey. Bosom Sika. God ne woman Wakoyi. Some who can is I know. Wakoyi Bosom so good. I don't see Abosomsom. Yeah, I'm telling you. Papa, read the Bible. Was when Yamia Honey? Was it go the year to ye Mufo Danshi to feel from Yanko bit. Nemo make catch your plane. Sa bosom and ye go that ship. And I'm patches as ye be. Now Cocobu bosom now you go ni film so good dia Yanko possum and can't say. And when you bosom and you any sika shebus and Fabi now I'm somewhere for ye be as of be assuming Yankopon. Yankopon in so that we at Bible was in I'm somewhere for ye would not come size can be. Pena de kwa kosum nyame ana de kobo bra ebesum afidie afidie be you do nyankopon na chiwade etesum afidie be kumuma ebeku wankasa ebese we wodachi ebese wechi ebi akwaji be fie na bosi eto edi memfa wade nyankopon chiwade enkofa nyankopon ade obodi sai na chiwade emodi enkofa bi nko fie na ne wabusudie enye se beda ne fie odan abusudie mani nya utan mani eye god de but mani nya utan be bi efrade nya bomode na chi efrise eye busudie me nam cho Bible no me ye printing press nyankopon se me ma wo ne nai me se Abosomsom yankwasi asam yon boy se mu di Abosomachi munya yo otom munyai Aban pedi for momodi o na mo ye die koso Ghana no television so akonfo agiafo ye peti FM station ye pebi obi mu kra person mo boa me na minya lances na me di bia FM no wo pa unsanka enso konfo bia nya bi ene wanya bi koze bi wa boa mpibi whom you know Oboade man tiase amen and I'm quite some no radio station, TV station. Yanko Fan and Kam, Yakmanu, Mrs. Daniel Bessifa, Mrs. Ghana Bay Rough. Yes. What you Bible? But the cousin with the book of Deuteronomy 4:16.
Deuteronomy 4:16 Bible chapter 4 Bible nkasa verse 16 4:16 Bible nkasa was munni asambone me na me cho Bible no o man panyin fom yen munni asambone am tell man Ghana o man ko ye honi a wase man krofo kwa mama yo honi amfa meta TV so o ade bia na suban so obere man no obanse so be man no obanse so no bia ye bi no de be gya no ofa na mframa na eja asase so abo bia nse so ebo ne de abato ntakrabo nse so no bia fa abo ntakrabo bi no na besi o se oye comfort wo kom sa ntakrabo na ade bia o wi afam nse so bia na wi afam nse so ya nsum no otom wose mun hwe de man ni akire mun hwe de man kodi sa nyama na chi de ye owia se so anase ensuruma saso ana osuro asafo wodo di ya brasa de we Nyankopon bran ana bi ma be fa ko wura so dam mo ko somo ba bu si yan nyankwa dan yan ko sum san niema no Nyankopon chi was me say Oboade ye we ochiri dan Abosomsom etime che de creator di chiri wo ye na bode wa ba wa ba eti wa ma wo huru di ochiri eti so so be ya so den na be ko so di san niema na che dia wo be wa kwa dan akoto no wo be wa akoto no oh yes ubewu akwakoto no Oboade mfani sanka omi akuma mu omoni so ntam bibejiji wo yo boys mama mani na o saka wani bedi mu awu o emfa mfa so mra mu o Abosomsom ya nkwasi de etan Oboade ya wase men kan chaw sa den Deuteronomy na kan 4:16 no chapter 4 verse 16 was munni asambone enko ye honi a wase nfa enko ye honi a yasere nya dan emfa ade bia suban so bare man no obanse so wo koye be master to die si baabi eno be kokoro bi so utira yeye Nyankopon obontafo yes obo Esau obo Jacob unsi yesi ohuni ma Esau dabi na no bia wo ne mantafo bi no akoya bodi aba mienu amantafo mienu tinna antafo edafo bi ya dane kese omo ya dane bosom ya wo mu na ya start ya mamre bi mom aso omo yini pasun ko bi ase bi mpie wiase da minim de ha Ghana fo minim de ha Ghana fo asentafo bi Esau Jacob ye ntafo ntafo pie ba bum bebre ebi pie Ghana ebi be pie Ghana yes e dia ba mamra man na ya sensi honiama ni abonko nyama ntafo kola mi ndamantafo bi waye hu bintafo bi a efi omutim wo so abanche o se suye na wa suye kwa ye nto amba so kwa ye nto ntafo bi a ya ye o mse bosom ama onu ane papa e kotoka no se da ka na okoto no kwa to ka ayemo no ni papa no kwa ni sika na ansom no ese kwa disika de ba no to home use bi da bi no de ba kan be du fia na kwala da yesi kotoka amo no ado kotoka da da dia ba urobum se ka na uchina ene ye de bo hye ka na papa no wo kire ni che obia bi asemi ade da go so wiase monya de bia so ye de ayom amoma da ne bosom bremo do ma she bare man obanse so ntiwe one point difference prekisa spirit na be wo from mo France no jawa jo mbe difofo nyina wu Oboade amanti ase amen omi akuma mu amen hwababu no monya asase so abo bia nsa mo ye nya asase so abo bia nsa so intakrabo wotu owie nsa so aponche odwan ade bia wia fom enkoso fui o no fui na ngasa didi nya empatai wonsuom enkofa pata enkoso ma pata ofi yasam kurani amu wani so ankyere osono emma wani so nkyere se bia se be hwedua bi me hwewia enhwe siname yakopa na kasa no enhwe suruma enkopaji wani nhwe suruma enhwe osura safo Yahweh hu yamobo eyin na wani mi kire yi eyin na upeja wani hwe yi na antewa nkoso mo betwiwa koboni mo kreta ni chi yes peja wani a bonidin Oboade Yahweh una boss ro ba asase unkuto na me tumani eto wadim enkokoto oni Davida uni ma me kotu Bible na chiro Bible be kan se ni a chiro the book of Deuteronomy 32 verse 1 Deuteronomy 32 ajawajo
verse number 1. Bible nkasa. Was osoromonya so. Ghana for munti apostle ko agyeman. Me ba bekasa. Me ba bekasa ma kire mo. Yes. Asase muntie benum asam. Ghana for munti apostle ko agyeman menum asam. Menkyerɛkyerɛ enso sensuo. Menkyerɛkyerɛ me de ba no. Eso so be kasa kire Ghana for preacher wodo be bremu. Me kasa engu so oboso. Ebi fa me kasa agro, ebi so fa ni serious. Enye se ewure so efotema. Mensa ma me kano. Me kano mako. Tie me ye. Ewura din na mebo. Me dia me kosoma bo creator ni din. Momfa ene die manyakopon. Eti me sra wo wutie bi fa ni die ma do obo so obo wo. Yes. Do obo papa. Obo maame. Yes. Obo maame papa. Yeah. No obo maame o papa. No obo na me. Momfa ene die manyakopon. Fa ni die ma creator no ate. Efisa obotan no. Efisa onu nyankopon twa dia mpo nyankopon no. Na de ye pe. Na dia ono oye eye pe. Na kan nyina ye trene. Kwa nyina so ye trene. Oye de kura nyankopon. Oye no kura nyankopon. Ikutopo edi ni mu. Kontompo nini mu. Ono yo trene ni. Ono ye trene nyankopon. Nanso ye de na samone. Enani pe bi so mo nsomo no. Omo di nyankopon no obo mo no de ensamone. Obi bia na no nyankopon ben there is no God. Hwe na no de ka. Enanim no yo bia bia wo se nyame bi ni ho. Ye na samone. Na nipa wo bia bo wo di do bo no samone. Yankeka yenti. Yankeka ye yensam bia ye ka. Amaye na so ye ne ma. Emaye na so nya ne ma. Awonko tonchi awase ya. Awonko tonchi bi ni ye bi na no bia bio. Omo na nam bi jimi. Eto omo so tama so omo be jimi. Kasa na me nko. Awurade na mutua ne kasa. Ko na wo do bo na wo tua ne kasa no. O man kwasia fo di tire. Sa no da ni o man kwasia ababa wa kwasia brante kwasia. Wo di tire. O se ben sa wo ni tire. Enyo no oja o. O se di obo wo no wura finu. Enyo no ya wo. No obo wo. Enyo no do tim ho. No do tim ho. Katetetre den wona de no to me so. Shawo to na wa po no homa wi ya. Shawo to aso. Shawo to aso. Eni mfie no. Eni mfie ni pebi di de ti odi ma wo mo. Bisa waja no ke bisa waja no na o man sum bosom. No man kancha no mo sum yan so no. Bisa de o mo sum bosom no. Dia to wam. Eni mpanifo so. Na bisa mpanifo ko dia bosom achi. O ma wi ya. Ye de busuma bo fie bim. Ko ye de busuma ye fie bim mabawa. O se ubo bi divasa se ma wa no. Ampa so wa na ampa. Wadi 42, 43. Oni kunu. Obi wa wadi 43. Wa 4. 4 no so ne ontia wa ya se. Enkwala no papa di o. Ya mo kwala papa krati ase krampa. Enkwala no ya poom. Ono pa ma me na titi ni bo wiram di enkwala no. Where the pa? Where the pa? Eti busu waja no. Kwa busum bi de wa ye fie wo mrantie bi. Wa ye wa sewom. Yo mrantie pa brane pa. Ensa sewom. Ukwa ba bi ase busum na ye om sa. Where the pa? Where the pa? Busu waja no. Bisa waja no dia busum aye bi no. No mun kanchira. No mun kanchira. Mpanifo so. Ye mpanifo Ghana busum obi bi ya man ya. Hwe Ghana na atete apansa. Atete Vest mo 21. Na ya kwem kronkro mo ja bosu bi ho. Kwa ba bia o wura fie bi ma bosu mi sigate na no. Aba we pie fie fam na ntoma ya dai. Asinimu. Panyimu ate wo so abin na bofam se dai. Dabo. Ai. Vest 21. Kasana me nko. Waso omode. Wose wona edi bosu machi no. Omode de enye nyankopon. Omode de anya dan. Enye nyankopon. Omode de enye nyankopon bosu ma sa. Omode chinunkum. Omo ma nyankopon chinunkum keke. Omode adi huhuo. Ya to omo an nsanwie no. Nkwase ne enam o meru abosom so nam. What the adi huhuo? Omo di adi huhuo. Eyi mi nyankopon. Eyi nyankopon bufuo keke. Enti me so. Nyankopon se men kan twase wo di bosu ma kire. Metwoma so. Obetwewa so. Ewo bi ni nkum. Obetwewa so ni boss odi kan ka se wo ye jealous. Eti obejani ni nkuntwe so atwemu amoso bosu. Obetwema so. Obetwema so. Obetwema so. Emi dese oni pe bi ewu a onko boso nchan na ba kwadi onyankopon obekwa onyankopon ba oni nchan obaba kwato no asempa na wakarisa no owu a so onko boso nchan akonfo ko nyankopon ni o masumeshi papa akonfo na kasa jinse nyankopon ya dai kwase konfo to dia dia so ye nyame ya jiridi ye so ye de fa konfo fro ye di jiridi na so mu nim se there is a greater omi so bi wo e jo mu jitum so be wa kwato no yes. Na mi nso meka so me wako oboso me njai to what you muta ni nsabe so ampa what you muta ni nsabe so eti nyiko kasa ma cha ma woni wo ya plantam wedi na me sa Abosomsom yankwase asam onyiko po twedi ampo yawe wo kira Abosomsom yes Ghana dubresi yi yanim ye kremofo mu kiri bosom e kristofo kiri bosom ade di enti bi nya adwem kro ye nkasa ntia ye ti bi nya adwem kro ye nkasa ntia
ne wow yidi om so yanti bi nya dwenkro dan kramofo papa ntimi nsori ntia ngansi na Kristo papa ntimi nsori ngansi said ya Christopher bia koto bosuma be wura Kristo sumu no sana nkramofo bi so akoto bosuma be wura nkramu sumu if you know I'm telling you nkramofo ni bilim say malamfo ni bi so bosom they know it's true omunim pa omunim omunji sankrofo ni ni omunim pefese kwa omunam so nya dai enye obade mfa sanka wo koto bosuma bible ma won Isaiah chapter 29 yanka ma abunye ko yes Isaiah chapter 29:13 Isaiah 29:13 verse 13 ka fa menko say awurade sie die so wonyo ko sie nie esan say oman do man na be enam say a Christopher ni bi do man na be nyankopon omodo oman fa fe de bi ni ne Ghana fo ya no fafa ne ye Christian country ya no fafa na didi nyankopon ni wo makoma de yakoma pa de aye firi bi hu kwa chirichiri fi kreta no kwa chichi esuo mu de sulo bi no esuo pa yi de suo nyankopon ni ho aye de pa se de suo nyankopon ade no so fotim ko to aduro de bible to so onu oni se nyame obodi re baba ye no atiema bodi bosum ni din no bi ko jato bili wanye kwasi ase wona mo kana so fi bili shut down na tons na mo si tons na bentinu no mo dia wura mo aso so no abọ ni bosum ni na fam wa ho aka no abọ bosum ni afam yesu abudu sulo nyankopon wan aye ni pasade sesei amusua ane sesei obi asua bosonsom obi mu asua abayigoro hwe sadia mo ye na nyankopon fie nti mekosno omaye na nyankopon so oni oman ni bedi ni dan awawasam eni anwade oni oman ni bedi na oman Ghana na konfa betra radio abetra TV so so o sika mo ho konfo me preaching hwe me preacher me times be preaching him to the bia wo fo ni bi frem na nkwala ni bi ka bia Christian brother Christian sister konsem bi make ka no nkwala ni bi ka edit ne enne ba mu say wo betra TV so a na wo ya ade bi no anhwe ni ya nkwala asua papa no krepa menwumi ya me best start preacher mama mani na osum na nkwala ni bi to kira me na me kura me ya ma hye me edness be tati na me ya konfosem wa anka de wa me fa so me ye no wala ntu mesua etisem omani mpanyimfo so mu huni no mu huni de koso Ghana television so a na konfosem na agi afa so no a enne okoto pa na nka mi so okodo nka mu ye ni wuram nka mu de nka mu bie TV so omo sikuru no bi say ye free mason fo obi abetre TV so so oyo okoto panyini nti o cheche okoto mekosno me ye na wasam poso ni ebedi na TV so no abetra so no obi so mesika draw was TV so enye o jana sika yi o yisika yi obi so mesika gali obi so mesika simesi ba mesika mpin mpin de mpin sika mpin sika na pie na mu oduro na bi ti wono bi hwe nti akwara twe din sa no hu nkofo a kire cars nso a ene se kwa ne papa we fa so nya sika dia me fa so ti quick ena din nya nkola nkete na do mo agisika wo mu no mekosno me na wasam oni ebedi na wasam wo ama na nya wanwa enye me besi wo Ghana memu ebe ya hudiri de ya hudiri mu huni unya hunu de huni obanya safo nya sama gira obanka se figuram no obana owo gunu kom owo gu ba kom ate na o jiwa no kwado di fo se o jiwa no mema na kawo obana kopin aba ate mo da mo Ghana na mo nya hwa han na mo hwe me na me ka kira mo de man panyi fo mo trase na mo nya be kakra ebe kakra na mbe hia boys no wo gugu omkom o jiwa no a wa mana rew yes akwa be ne ho backup kaka Bible yanko kaba nya safo nya sama gira na ba se fe wo your man panyini wo your man minister wo your man de anya wo nyansa ba gira na omhrumo ko se fe wo tufu anya ye aman ne ba jemo nsam adu bless ye de na si fam ye kasetie ne ma bi ye si ne ba bia no kwan yes na be komu no na opanyi bi ta sankrofo de bi achi diye kasa se ya ase kasa gu mframam but ye kasa gu mframam ye kasa kire wo nyankopɔ twadi ampo ya woni ma so mani na ho na bosonsom ne ye nkwase asam so Ghana be ko so asom on be yi television sa ye mamma ntedi mabanu sa ye nkwase asam me abosom ni bia wie ye me chema wie ye wo hu nyama nyankopɔ ka me chewa wudi e chewa wie ye kasa na me nko wonue oso wonue wono odi agina to hitawrade mu amutiri kotu nro anajo wakodua ni dan bi achi di hitawrade fe woni ye wo sumu adipa enzu Debbie
no kasa hai de be hunu yan je kodua woda na chi je we ya de pa Debi. Dikodua woda na chi midnight no bi kotokoto se doko ade amana kwankyere se omkodua bosom Nyankopon fansanka amen amfane sanka omwani sunte kasana menko what's one year wanu odi agina to hinta urade fe se wo ya ade bi obi hunu omoni ye wosumu moni ye na mo ye no wosumu no na wa kasa na de omo kan se hai no be hunu ye hai de be hunu ye na hai no be hunu ye die oba de hunu ye mobo amen kasana menko Nyankopon hunu de wo ye biara Nyankopon hunu de wo ye biara Nyankopon kase ni a kyerɛ asmo wa kan mu dom 9 29 wa kan wa biom 29 verse number 9 what it man is ya it is say yema mpanyimfo e say yes yanka bosom asem TV stations radio stations yentimi mmara bi ni ampam nkrofo bi mfiri so ankoto TV station ni mo ne momon TV station yura na frɛ na bra sa nkrofo na tete so no yes say dia obi be ye pono ewo TV so mutimi bra no yes ana mo mna konfosam sa mo support so mo ye hunu because ye ni kwasi ye yipono ewo TV so yeah it is obi ye bi na sa mutimi bra TV station dia ana mutimi mna konfosam mutimi mna mala fo ba TV so TV so no bi ti no maloto no bi ga so send me 1000 mama 10,000 ajibi sem say na bi tan kan kese masa and yes, 100 mam not 2,000 film. For 90 brother fata. So the would 50 million bar Obama 1 billion. And then so tini 1 billion. Catch and say, oh 50 no nibi. Et no what jinadi. Yes. And John sign it 950 mount. Yeah. 50. 1950. Muslim walk Ghana mo was confirm when you know double money. And I'm Bobisia. Mo kwa na Bobisia. Asana na pasa makachira me no. Agwe I very simple. Ye betimi achi wom. Yeah. Omani here ska simple. Tibaba ya tremonka. Yeah. Yankwa emviom, yankwa bebia biom. Yankwa jiske bia fri bebia biom. Ya chichi obu nyina we anya se yesi obi na eni mra de chi obi sa. Wo so o masika. Tie here bia na mo so kwaji fi ama no ne no. Ye hia bi. Na president wa from aba. Say Ghana omano ye kita 10 billion. Yes. Mama ye buburuja. Ye dey buburuja o. 10 omani provide 10 billion. My buburuja uncountable money. Oman tibi anya. No jeri wam. Oh yes. Ye jaw no mti television so na kwasi asem no mti TV so. Toka when your match was the actually didn't pass as a minty. Can you cause a man down the money? And then penny for Mamma Manisu now. Number 1 minute. Now, suppose Mamma Manisu and Adam who make dream one day. What was the one journey back? And 16 years boy. Or just can besides so yes can now, dear not the bay. Okay, the book of Proverbs. I said, I did this cow was handsome. So the better answer. Only 16 years boy. When you see card bed, Kambu and one transfer any matter and a check. And a space and a watch and a mobile phone kaka back over and one and I be di watch by now. Where we yaka you got and it's Obabura no abo. Jimmy Verse 17. Jimmy same way. Who could just get 16 years boy? Tebabo. Verse 16. Who 16 years boy? I didn't see Kababa who 16 years boy pass ya some. So the Betonia so with the Copenhagen. Abra who 3 di bobra. Unity. Who try the bobra? Debbie. Who try the bobra? Debbie. Who bet me a be a piece of Debbie. Bet me a be a hello FM. Debbie. Who a young side be a company? Debbie. 16 years boy. That's what I made him. A young boys. Nina free a CB obese. Yes, young. O mine ya 2 minutes and never be a Siano Quino. Ya jar 2 more years. Oh, Japanese Sanoa. Who says a quick man will be there, and then go chase it. Now, me to make it. Brand Papa Tio. And now, Ubecom, Upapa, Quaji, some Quajiaba. Oh, no. Shababu Namenko. Proverbs 29,
verse 9 no Isaiah 29:9 no what man is yamu ya penny for me samo mama no na mo hunyire mo anya sai me ho bedwiri ye one day mo kema ne mo fofan so wo de mama nti samo de mo makama ni mafam so mo de mo na mani mfra anya me bia mani ese mani hwa no ma hye da du mani adan aguso say lezio me say edenyo wabobo ene Bible say ye mpanyimfo no mani mpanyimfo no aye so mo to mani hwa mani nyemi e mo sisi nyema bia no kwa no Bible so ma bo mo dan so dan enyensa na den ayanwa wa to 20 time ubon so mani 20 time enso infini sade enso ye mpanyimfo ne muroi enga han kwa ye nyaom na yom right ye nyaom na yom right ye nyaom na yom right ye jaisa right na be bia de ko e ma hwe ne nkwala ye ku obi de omkoku akwala de ye hu se nyom right ne nkwala ni guru abayi guru no mo hwe akiri kwan wodi abayi guru betra TV so cheche no na fra me na ma na to so akonfo na magu TV so social media ma hunu akonfo na magu TV so social media ma hunu e be se mi preach ya e to be mitimi pon ma kwala bi timi fra me o to se ni voice kiti da pacho apostle ni da pacho me pe quotation mi na kan say no na waje it is ana me ya konfo a o timi fa na ma ne fra me no di quotation dia o betimi afra me ake bibia bisame se me pese me ye bibi ma konfo so opelisika adie ya achi nkwale ya di oma yeyi ubekom na mpanyimfo bi yeden eta akire na mpacha wo ye sure say ya konfo small boys wo dabi ya konfo small boys dabi eti we ya konfo panyini ana bon small boys ne pa was me nya sure say akwara we sikaduro ba kwaginu obeka kwaginu konfo small boy ho dabi konfo peni no wa abako konfo panyini ho na so beko konfo panyini wo dia o man ni aduro no Timon fasa mu etra sa o dabi mun fasa mu wasi mpanyifo no wasi maboboro na so enyensa to 20 time enso enfrisa de obi anu aburo ayenhwan yes ayenhwan na che ya so Abosomsom so manayi agyensamu from agrum Abosomsom for from agrum Oboade man ti ase amra amen no bi abetra ye tie mu dada ena mu de ba ne betwe ye wa ha masa jadi o kire no ho ama konfo no sutimi ba bonten ka je say mimi gi nyankopon di mi krama so ye kraba bo ye dai eda ho ne se mo ankasa krama mo nu ma chemienu mo no na we ka da mu dia boka Oboade ba ti ase amen womi adwene num hini ye duro yi kitu obi to aso fa to aso nem nko yeto Oboade na sema no to aso yanko what was what was everybody na ho so odi na ho agum panyimfo no so anu wamuamani panyimfo na ni anu modifo na ni edifo no so ye biom ye muamani o so akodi bo so bi dia chi di kwa so dem na mutira ani ade hunfo no akata se wo nyankopon se dia ba sam mutira na eya ade hunfo ye ti na nka ya de hunfo na mami panyimfo anka o menwuru nie be bia anko betinya ka kire se hey yan stop was anyama we wakata so se wakata nyama so hwehan ugron bejusi kedi ko police station ye mfiu ko police ni no o support konfo oh yes support Oboade mfanti ase amen omi akomam omi adwene nu amen bra ayi fan ye adu no hwade bi kwala nketenkete akwaje edu hwe kwala nketenkete hwe ba ko anim hwe obi ahwe hwe nti we sika fata o we unye sika o me de be de hwe ni bumu nkrampan ahwe 16 17 oh no ba Felix Nyako 16 ena Nicholas King oruko de so Ghana ni o so nye Ghana ni o ko Nyako de otimi so free Ghana na Nicholas King de video free kola mi nu kokum nipa kokum akola 10 years ko gisika mpanyifo ntimi hunyuni mo sa de we hu mo de mo hwe de si this is very bad the blog omu wi omo tutu fam ednesia omo peda omo betu fun no na omo di fun na dey akọ eduru so blog when the chira kwala nyansa say wo the blog bo akola ni tiri mo betini yawo kwala mienu petini adiawo
nti wo timi ku obi badi a okoye duro the next one ku ma me obekunu ku papa obekunu ku abusuafo obekunu cause was starting kumba hina wiase aduro no yanko hwade asi hwe awofo men ka mo ya so mo hwem ya 10 years akola hwenkola if you must start blame game abom and I wanna walk off and by na yes na we be kwadu he ba kwata de num ono emu na sa surprise he we sika sese na young boys be kom eno be ka hwim be na 17 years ba no twika oh do you time or two about only voters ID card no be denya lances asem sembe Ghana no kwala on to aba no o twika it is oh yes stubborn no so I din mame utie preacher ma ba ntra minche ontra unche tie preaching wo yes ontra unche no tie preaching wo Oboade mfa ne sanka wo ma oma wo mani so nti wo amen obabi akoye bi wa hu atwetwe musu obramo Bible de kasa ma kire wasem no tane mu do kasa amanta mutie me mutie a yes Bible kasa mi akire asem no kan mu do kan the book of Psalm 16 verse 4 Psalm 16 verse 4 one wodi nyame foforo akire no amante maame papa minya ba me tie mi o se wona wodi nyame foforo akire wo kodi nyame foforo ti se nua nya abo na abosom akire no wo ma wo yaw dos mo ma mo yaw ya dai e dos because o haw nya mania nya be na mo be di no hwe nkwala nkete hwe do ma kunto ko fa yaw mo kola nkete hwe do mo ko fa yaw mo no me be kase mi akire wo a wo kokomfo nche no me be kase mi akire okay hwe UTV ena me hwase yewe wo me hwe no me wura kwe na sa ye me sere konfo na akọ nche no hwe konfo ba akọ hwe na wiye konfo na akọ nche no hwe konfo ba akọ wiye men kaso ko Oboade vantias ye amen Bible asemo kemu do tutie mi ye papa mo hwemu ye papa konfo samu ni sansa ka wani fesika beji sika no emwa wo awiye ni nya wiye pa. That is the reason why you no conform Jessica every winchain. No pie sika di o how be brew. I did not see first cabra. Fabe Jessica. Eyaza. Ti woni na ho. O se udwane Christosom. Di your penny. Udwane nyamsom. Ti o hwe ni. Oboade mfa ne senka. O ma won ni wo se. Asem no kan kan obiam nyanko. Ma wonya ha. Asirawo. Psalm 16 verse number 4 Koso yeti Oboade na gopon asem osemenga sen Psalm 64 Koso was one wodi anyam foforo akire wona okodi anyam foforo akire ni wo ma wo ya wo do so ma mo yaw am befamu daache obi ona emra edi ama no na Satan is so intelligent na do be yaw no obesam emra ne edi obesam wo busu da show na kum basam wo bum na so da show yes odi aso di akum to Habakkuk chapter 2 verse 9 te Bible Habakkuk chapter 2 we hare e wie na yi konfo bi a kire okay koso Habakkuk chapter 2 verse 9 yeti Oboade ya gopon asem was onue do onye mfaso bone mani fie wa kopem faso bone se mi fie nya nti kopem faso bone ama mi fie so di prebo ebesi so bia so kopem bosom na o de bosom sika aba besi dan na we ni ho afri mu so sa dan o hawo awo mu nti ebe mo ade ho hawo no mu sha nko pose men kanjo chef he watu agina anya owo wakoto agina anya owo ni mu a wo di ama wo fie wo di owo aba fie o mesu ebe kum ebe pom se todwe ebe kum wona watwa amapie mu nko pose wo ni mu nko bi se obi fie obi akoji bi na safie no aya ne kra boni adane ne kra boni ma kum fie of if you don't I'm telling you today wo di o ti wa okoso bi die de ochichi kro e moja wa ko chichiri fie wo dis moja chichiri fie wo de fie abeti moja wo pum nyina beti ma frem unimu a
Dua. Osi dua. Do chichire kro mo jam. Yomba ya wutie mi. Enkodi chire na onwe bi ko fa bi mu no. Onwe ko na amwawam. Amwawam. Wonna ma won yasum dua. Di obi ti obi nte no nkwa na ma wo den. Wote no wasum. Ya go deliverance o. Kofo do mo ha be so yen. Ebi bre. Ebi no. Ebi no. Ebi na. Dabi. Kasana me nkwa. Was one year. Do chichire kro mo jam. Chichire kro so ko si fie. Wakoje duro di moja ko se fie bi mu. Eno ni pa oto abanye wa bosudie. Wakosi dan. Wakum ni pa dia so fam. We fresh for ready. Enfi Nyankopon. Sabo amen bremo So da. ni pa kwa pesika. Se bim predia sa di moja na kope. Konfo na kope on nchan. Hwe baako. Konfo na kope hwe konfo. Konfo na yo. Ana da on konfo na. Why? Ene konfo na hwe no da TV so a. Ya cho message. Konfo kwami. Konfo wayira. Kwami Samuel. Konfo no wayira o ya hwe ni ye hu no. Okonfo ni hwe ni obi oso wadu wayira. I'm a TV and I announcement. Where are the papa? Where are the papa? Konfo na kwaje do the nchen why dey? Why mo your announcement I dey? Munya no baba. Baba. Mu ha mu kra. Wait. Wa konfo na wo kwaje do the nchen. Wayira o. Konfo na yo. Why yo? What to be a mama here? Konfo na ye dia to TV so say why dey? What's it missing? Konfo Kwami Samuel. If found, please contact. Konfo na yira o. Konfo na yo. Konfo na yira. Do we do no bi kwadi adu o de nchen no. Ya mutu. Wajibo for we trade. Konfo na yira. Fi kwa yira. Ndi konfo yira ewe no. Ni wo nyem na mo ma be no. Ai dia ba TV so say konfo na yira. Edu wo abehunu no. We say why na ebehunu. Ni nim se wo ko bi sa abosom. Sa abosom bi o mehunu. Nja yin nche na mbebi sa yan. Say wo ayi body. Abosomsom yan kwase asama pa o. Abosomsom yan. Who can mama fe quotation ma? Who can there be Isaiah 44 verses? Isaiah 44. Abosomsom yan headline nko a. Etifia sabono. Wase me nkase. Abosomsom yan kwase asam. Abosomsom yan dai. Kwase asam. Ese ganyan kwase asam ato achi a. Okonfo a ono so ha obi afa bedan no. Waira. Why you? I'm na busu afọ hwe TV so. Oye case, big case. Waira. We are going. Munya mo bia ngwa hwe no. Obaba. Miso bia ngwa hwe no. Obaba. So abe. Konfo na yira. Eti eso di kwa dwindwiri mu. Se konfo na ukodi adu no nche no. Waira. Waira ene so no. O ma ye si ye ni adu no. Ye nche no se ye hu bi hu no a. Ye mfrɛ na. Na we shana mi sa. Una waira no. Na de na unko bisa abosom no. Ana mo gide e kana se. Mo unko bisa abosom se ya no nipa na yira no. Mo tibi di TV so. Di ba radio so by announcement. You serious? Konfo na yo. Konfo ayira. Why you? Obadi hu ye mabo. On fanti asem. Kaba bodi anko. Kan Isaiah. Serious. Isaiah 44 verses. Abosomsom yan kwase asam. Abosomsom yan dai. Kwase asam. Abosomsom yan kwase asam. Se awrade. Se obadi Nyankopon. Israel hene. Israel Nyankopon. Ene edimafo. Na ye dimafo. Asafrode sie die. O kan o se abosomsom yan kwase asam. Mino kandifo. O so ni kandifo. Ene ochidifo. O ochidifo. Onyankopon bia ni ho. Onyankopon bia ni ho. Ade me nko. Ade onu nkuto. He no tesame. O se wan na tese onu. Mane nkan. Mane mpam nkan. Mane mpam nkan sinanim. Mane mpam nkan sinanim. Nobody. The B. Konfo na kodi adu onu nche no ayira. Wako. You serious? Waira. Yanko yensan ko wedi bo Habakkuk na chapter 2 no verse 15 yanko. Habakkuk chapter 2. Aye. Me pato verse number 18 yanko ko. Verse 18. Aye ko. Yeto Oboade Yakopon asam. O se se onwemfo si ohoni a. Enne se obi akotra ba bi se wo si no ohoni. Eyen fa so ban. Obi sam question. Do wo si no ohoni no fa so ba na wo so. Eyo ogu ohoni. Eyo ogu ohoni. Ne nkyerɛkyerɛ na ya atro. Se Ghana. Oman panyimfo. Mesra mo. Edu bre se mo me so de gina. Me say conference obe komo no nwuram. Somebody ye mu ntwene. Eno ano no. Ye mu ntwene. Yes.
butcher pa me nam just mention bi ni tun ma to atwe nwuram ba I don't know. To atwe ba bi kra be ko ni adro jata ni adro dencham no bi traso na na si besi na na si besi na na wei si samod o my ganam So nyumfo si ohoni a na so nwumfo si ohoni a ayemfa so ben eyo ogu ohoni ne nkyerɛkyerɛ nyina yɛ atoro nkyerɛkyerɛ ɔde bɛma wo nyinaa yɛ dan atoro na so yɛ no ma wo nkyerɛkyerɛ na yɛ sɛ ɔde ma wo nyinaa yɛ atoro dua ɔse wo a wokɔ so bosom dua wo ka kyerɛ dua sɛ wo a wokɔ to dua bosom sɛ na wo ka kyerɛ sɛ nyane wo ka kyerɛ dua sɛ nanamaba na wo ka kyerɛ aboɔ mu sɛ sɔre wo sɛ baabo no kura ɛkyerɛ sɛ aboɔ no ntimi nkasa wotimi ka kyerɛ sɛ nanamaba sɔre na wakɔ butu nim sɛ wokɔto no asɔre no ɛno na bɛkyerɛ wade bisa saa boɔ no bɛtumi akyerɛ akasa kyerɛ wana hwɛ yɛde sika de dwetɛ na adura ho deɛ ɔbɛkɔ so yɛse no honi si wɔ no so dwura na obi adwura ho hoho bi anim ɛyɛ decoration ɛyɛ spɛki no ɔma hoho bi anim spɛki no na awurawo sɛm sɛ wowura hɔ so so a yare bɛsi apia agu n'ani ase o yare bɛsi apia agu n'ani ase aba bɛkɔ kɔmfoɔ bi na bɔdwe sɛ gu aku ho ani tirimu dwie timu dwie aba and no kono tam bi nyina yan kwasi asam asen kole diabro aba hweba bu no enko wɔse due wo ka kyerɛ dua sɛ wo tum boso musum dua no nyankopɔ sɛ due wo ka kyerɛ sɛ onyane wotiri ka kyerɛ dua sɛ onyane wo ka kyerɛ aboɔ mu sɛ sɔre wo ka kyerɛ bum so on sɔre ɛna bɛkyerɛ wade ana obi sa kwakye sɛ na bɛkyerɛ wade ana hwɛ yɛde sika dwetɛ yɛde de adura sika ne dwetɛ na adwa sisi wɔ hoho bi anim I expect no man spec is adding sisi dem wɔ no wate e paint ni atwa ne paint ni sisi wɔ saa no power bi anim nyankopɔ sɛ power bi anim hoho bi anim power bi anim dabi yodi akyire tumi na wo mu ne nya tumi a etimi kutia kreta no Dabi. the reason why yakasa power bi anim yeah enso nsiri kreta no dabi kai enso nsi do boss ru ba sa se no dabi body man ti asiamra Amen. wo bani senka wo Amen. wo mi adwene ni mu Amen. o ma wani so ntaw Amen. mi si bibi gichew Yes. mi si Abosomsom ye nkwasi asam Yes. to free ho Yes. to free ho Yes. no be better na better say na mo boy mo kasa tia na nanu na na ba nom na na ba nom na body man senka Amen. wo mi adwene ni Amen. na obi bebe say mi ko gunsa enti nsa na mi gunu hwe de wan kasa yo na nanu magensa nsa man fo magensa na saba no wotumi a ko wawu dabi ono wotumi a ko wawu yen hwe bebia nsamanfo gu a wo frese omomra nsamanfo no wo ka Psalm 49 yen bebia nsamanfo gu a wo frɛ om so omomra ko verse number 4 wotumi a ko no ko kasa na mi nko wɔboa asɛma de sɛ wo nyan du wo asama no a nsamanfo no boa se de enwan ɛne owuo hyɛ ɛna owuo hwɛ so na sɛ woyɛ bɛma yɛ afrɛ nananom so ɔmomra ɛyɛ afrɛ nsamanfo no so ɔmomra no mona mɛgye nsa no no mo Bible si ye brim wɔm ɔmo kyerɛ akyere wɔm no a wotia gɛ sɛ nsamanfo mɛgye nsa nsamanfo bɛyi wo tiasefoɔ no wo sira ni da so firi nsamanfo agya wɔte asefoɔ no Bible so wɔkrama wɔte ase yɛ kye gyata a wawuo wo gyata wɔkrama a wote ase ayɛ se gyata a wawuo no wode wo sa wode ho kɔtwere ɛna de nkura na mo kyerɛ ya abante mo ni so nte wate ka wa na hyɛ wo nsa na mmoa wo leta ebe mia wo leta ebe mia wo yes emia wo ebedi wawu ade na wakɔgye bɛhyɛ wo dan wo na wo de sasa w'anim no ebedi wawu mo ntwe mo mfra Abosomsom ɛyɛ nkwasi asɛm yɛ mo asɛm tie mi wo hwɛ me nnɛ na wo tie mi a mesrɛ wo twe ho firi namfo sɛm yɛnkɔ di aduro na wo yɛkɔ ne nkyɛn a bɛma yɛ power yɛde bɛsua adeɛ yɛmfa duro nsua adeɛ ɛbɛgyimi wo koraa yɛmfa duro nsua adeɛ nti saa adeɛ nka nkɔmfoɔ mma ɛna nka yɛ ɛdi Ghana so ate kɔmfoɔ bia ba so bia nua so a wayɛ president dabi school prefect bo wanye school prefect Oboade mati asɛmra ɔmpa wɔ mo ni so tew hwɛ twofro kura twofro enye amoaw yes amoa banga ya ukoyi kɔmfoɔ ba bia ni wayɛ bank manager dabida muti wewu asɛwɔm muti wu
na one answer won so yin no mani so ato ma dwani dom papa oh yes ma dwani dom maame Oboade mfanti asiamra omi adwiri nim ti Bible asem no kan mu do emrante ne maba omi ani na wona ba bia wiase adu no hwe Onyankopon throw challenge wo de okay Isaiah 47 Isaiah 47 I'm 47 verse 9 verse number 9 to 14 yenti Oboade asa kasana menko Isaiah 46 47 mimi ko 47 verse 9 koso wase na ade mienu Onyankopon so obeka sem ya twen enima mienu no de beto yeri mu ne ebeba wo so wa wo so mbosom wa wagisakawa wa wona munuro so wa ye konfo wa nsesa wadwene niam mienu we ebeba wo so amunum a wani nna wo so da one day and ebeba wo so emme ebeba wo one uma ebe hwe one day ani kuna ye oye oba ubeye kuna obusum na be kunu ebeba wo so ma na duru pa Onyankopon so obesel simple wontafo ye dudu na dan du afi wabosomsam ne wontafo ayi no enu kabre chichiri enu nkabre chichiri o magician na wo ye no anu ye den no a wo se anu odin ma wontu abin no ama wo do wato won so anti wo do won ato abosom no so ama wo kase ena wutibi bie wa na kase obi hu me obi de me ye de obi antimi me obi antimi o na sa konfo abewuko eti obi betimi hu na Satan kwase bibi timi no oh yes bibi antimi anke ya to no bibi timi no pa ama unyansa ne unim de ama jama wo do wato unyansa safo se wa ne wa ebo wadwene ko Onyankopon se wo unyansa ne de wo do wato so ebo wadwene den ebo wadwene ko de a se wadwene na sate ye ko bolo de a mo adwene mra fie tie babo ama wo kan wa ko mu se eti ama bi mu timi ke koma ko mu se miara me ne miame no obi antimi bi mi danda ya wo hwe babo ni mo oso ti obi ni wachi tie babo emusu beto Onyankopon se otete odi musu bi be krashe wa awore hunu musu bi be krashe wa musu bi be krashe wa ye boy wa he konfo rasta wa he oko i rasta wu o jaman tiago confidence wa he oko na wona be ko mbokuru wa ne mu dia kaka ka wo no mo wa he Antoine one ye ko wia friends ai ye ko wia god wo ni bosom no so woni wo ye ko wia god e ti se ko bosom ni si ho ni abe wia god ko na comfort mi yira na ko ye ti mi ba tv se ye comfort wa yira Oboade fantasy amra wo mi adwene Bible kasa wasi musuo beto wo wori hunu awon ti asia da wo bebu a wo tumi pata be bu wasini one day a empofrim tio ento nti wo se wa fa nwadi wasi e beto empofrim no se beba wo empofrim no se ye beba mo so wori ni hunu kanda pose wo a wo so boso wo akwaduro so wo hwo wo ye e be di wo nya ave sore gine woni mo pose dana odi owo sunsun be siw so no wo a wodi aduro owo sunsun siw so e sore gina owo sunsun be hyew so a aya control wo no se wo hu aya control se wo nko fa kabre chichire na dan owo sunsun siw so no aya fa kabre chichire no enu ntafo ye ni obosom ni nia na kwasia no a wodi a kire no ebia aya ka kire mo se e be wuti mo mageme ebia e betumi ayu o betumi ajewo ebia o de be yihu ebia betumi aye nsencheni ma ama owura balance wa brewa gina to pi Onyankopon se menka nkire se o be brewa gina to pi mu be kom o be ye nro o be ye den haba ma o be tiawe o be tiatua be tiasom mamu sori nyina na nso Onyankopon se o sori gina na wanyu o se ka ma abosom ni sori nyina nka edu satam na aya ma abosom ni sori mejawo na ya wia konfoma wia obi eni ho a ni wo tam so a otima ne bosom ya den eje no unsu anyansa mfria unsu anyansa mfria ebo no amra tuni yamu abese wa start no ya to hodum what's share wo be yesa esre dwane wo be yesa esre den esre dwane hojo uja be show na da no Nyankopon so be chife obosu ye duoma buru won't be you kran free mu da nene wadomre nene nkwaje da mesi wo Nyankopon twa dia mpo Yahweh o kira Abosomsom na yankwasi asem wona ni so woni mna ho so wate mna ante mesramo Abosomsom emwamo eduro emwamo obi akwaje ka wa hyere nsa otrakem na kwa hyene pe na wasi keseni ni amaka do munko da be na ba fu play me se da be na ba fu allo play onim da be na ba fu play onimo na so fu play na ka wan hyewa eyin na be gina keso ha manim
Hinga bejina. I know one case I would drop here and can just walk about you 900. Now you are weapon. When I post Abosomsom and Kwasi, what about you? Mr. Daba food play like I want to be shown. Your phone, because a bus was now so busy. I had some baby play the bus stop. I was wrong. Auntie, who could you do one? What is up? Semi food play the Shimia many day. Yes, some. Dabay, the band of play. Obia kwani achechire banse ato na sen enu obi atete ne boso tete ne chi tete ne ha tete ne ho tete ne kwachi Obade mfanti asem amen omi akuma amen me chose there's a creator ye wo obi boss no man say nyankopon no ye fe ne lohim ya wanu a tumi bru tumi nyina so no obade ya wani doba ya shoa mizaya na zeni mizaya no me kan fona mo wana bi amen ono betinya gie fu so na mani emu itumi bru tumi nyina so ono dida so se be so do betimi kum ni padua we no atimi nkum okra no yo kum okra no ne yesuro no yes ona ne hu Obade fa ne sanka wo nya kuma ni omo ni so ntew meti Abosomsom ye nkwasi asam tu firi ho ebedi Ghana nya ebedi wunya ebesa wo dache ubenya sika ne na so wie nye ebesa wo ma ebesa wo dache Kasa, you ready for Azaya? You Yanko Udianko Psalms. Okay. Psalm 115 verse 4. Okay. Psalm 115. Verse 4. Verse 4. Was it one a honey? Was a honey? A jitterisca and no bacono. Jitte, Sika, Nyashesio. In the person of Juma, Ubina, you see one. One Casa, Bacono Bosom one, and so Timin Casa. Oh, when you want it, Obisma Cobusum, Vienna Bosom, Quiet, Obisum Mosi Moti, hey, Masaya Zao. Yawasam Granny. One Casa, who say, Yawan or one one Casa. When you heard it, when you saw one idea, what was one Tiasa, or was one theory. Almost when you take so be baby born in them and Casa bones one day. What was that? And someone think you. What 918 or number conos will be won't talk 1 minute one Casa. Televised that. Do you see? 1 hour, young woman to Solomon. I are your money. I are your money. Pardon or the bubble, pardon or the bob wasted to any. And when was anybody. So, because you're not the bubbles on a pampamua, not because you're the pampam, just what is so on. My Jim said you any see one. And then what did you say, Diana? Then you said Diana. Okay. Then you said Diana. You'll be your Ghana, you'll Ghana. Oh, you said Diana. About you, Amen. On Bantias, Amen. And yard pa, and yard pa, no conphobia should die on Sagas or Nimbabu, no go to Babu and Babu Mr. Babu credit, and yet Jabaji Babu Eddie, now Bassam Kubasaya day, I have some Bosom in Yakobo, also bit Miss Random Ben, with Mamma Catchon, and you shut down first half fake strategy, no, and Mamma Dad and Yakopomba, Sabaji Babu, this account. We are comfort, yeah, should not come. Okwa swari ansana uja Abosomsom tina utimi go to Genesis timi go to na ni go to ni de say go to dada enti anye won was go to okay andaze ti na to for di go to Bible no mo ya magigi nra anye won wa go say go to desire go to Jesus go to potential the enemy come enti anye go to be go to na ni krabi ni Bible na so papa ni nim o wa fa bon sam no headai woni Bible 2 Corinthians 11:14 was a man in your every say Canada wadan no han bafo it is an asuma for no man is a 3 years of and ya the case biara na so be wie said you nyuma dey yes. I want to say go to yes. I want first Matthew 4. Yeah, go to Matthew chapter 4. Matthew 4. Verse 6. What's where? What's in the say? Also got Jenny say. So no yanko pomba. So no yanko pomba no. To hunchi the farm. No atro say. Ni atro say. Wunti. Obeshi na bofo. Obeswa won say. One found na yam. Ti say go to no. Yes. Yes to share dino say who go to? Miss me go to. Me je the Jesus guy. And Jesus say. And Jesus go to say. Ya tro biom say. And so ready yanko pomba. Yeah.
Oboade man just said, Oboade said, "The Bible ne kasa mi acha was Psalms, verse Psalm 135, Psalm 135, 135, verse 15, verse 15. I have prayed in young. Was amanamana honi no? Was it Ghana way? Amanamaya 1 year. Marco Fabi, Grongo Bisu, Diakofa Beni, Diakofa Togo Bosom, Akofa Burkina Bosom, Niger Bosom, Marco to Sabos, Nabeka Ghana Bosom, the Bimus, Ghana. Eh, you when you say, eh, Bosua, who Jessica Makofa Bigo, eh, you person, any pansan wadio, no Casa, no Casa, you Munadia, someone Tiasam, who may be a young to Omunian that's what. Yes. Omunian that's what. That be. Omunian that's what. That be. And yet, wow. And Famfa Somra, Nano Wadomra, Nano Quajada, and so from a to Bosom, Yango Casam Yacham was a Fania 1, verse 5. Stephanie chapter 1, verse 54. Sabra this year was a matrimon, son. No pass of Batranza. You didn't Jerusalem, so Metaban Kaya, and your bosom was a yes. Out of war. Abrante, and Codibus Machi, Copes came free Bosom Tibabo, yes. Proverbs 30:11. And Copesca Abosomsom Proverbs and Copesica Abosomsom Fie a Besum of Fidi, a Bedunia, Tibabo Proverbs 13 verse 11 Ahunya dia who can Proverbs chapter 20 verse 21 Ahunya dia if you who dear Badium if you who dear was it yeah Obosom Sika Benya Esau yeah Sikanaba Wonsam Isa then so your how and Ebrew. Nemo the only Samuel on Ancasa petty person don't didn't pay. Ebe ye Juma Mabo Scano. On your possible Bishop until in Zominchla, the many paid the four. Yes. Baby Okon, Bow, Jessica at the age of 18 years. Who Jessica at the age of 25 years. Never possible year, Diakoshe 30 years. It was if what is Cano, it's a drone. If nobody 30 years, no Okono, never will be. Saben Monkaya Winchla, would you watch home? Now, but what? Yes. What was come from Vaswamel? Can Proverbs Proverbs chapter 20, verse 21. A Wunya dia, ya pre Wunyan in Fitiasiano. Actually, no, and you winchla, sister, brother. Actually, you winchla that. And Jessica Abosomsom. O Jessica, and you winchla. And Pomanam Janko Jessica. O Jessica, and you winchla. O say, Chebe, your bonnet. Let's be your bonnet, Jeremiah 17:11. Tebabo. Jeremiah 17:11. Vest my lover. What's the name? Say, yet your Oboade. This is what you are to do. I'm not very much by. You're making Sano. That's some for the baby. Yes. Casanian got your pad. Your pad, no, no fat train. Or to say, what is that? Ubutukosia with Yasu. Ubebuna Famaja. One so Subabun and Famade. There's a one Fiana is a would demand, wouldn't demand. The Yano, Quasian, Abosomsom Quasiam. Yes. What yet chili? Oboade Yahweh, Miss Wachilabosomsom. Don't free one wow. Yes. Oboade is in countries will be born to get the book of Ecclesiastes 7:17. Tebabo 7:17. That's an Oboade. What's the matter? Bonnie for someone knows. Was it to hear me now? Am I bonnie for someone day? And also, am I bonnie for someone day? And also, life was here. One that show bad day. Last year, not denti. And Obebu Bremu won't pass you. Winning your big, we are in your big now. Winning your big yam when him now also. And then Tamo Predo to Predo. Nobody can out to the side. Nobody out to the side. Nobody be out to the side. Nobody be out to the side. Nobody. Oh, you know, the yes, no call. A doubless or man in painful. Ye bomb what in your fee and you shall never be. So see future leaders. See a sell one Casamun Yabi. Because man penny biara minister bia prese enya dia ne brebetwam no popi obaba betwa na dwuma oye so na se wonchiri meba no be said dia mayo no a mani da so nyina be say if you don't I'm telling you mani da so nyina be say dia ma battle of a nation is say a mo so ma say bi it is man just some 11 no man siesie ni ma bi ni ensi ni ma bia no kwan yensi ni be bia no kwan na mo yenhwe han to de bia yes ye de man fa police for to de bia o share police bia which is a protocol police baby police hey let me walk with the pa na kwa we kwa na fa no to say protocol police papa because first person we call police pa 10 gram ye de bi na check yes and na sure die baby police you kwa fa so ko say baby police o
Azo Ghana. Wura wako. Ni wafa bi. Ni papa bi. Ni nana bi. Ni suwa bi. Edubas obi a TV station bi. Akonfusa mo koso. Malam sa mo koso. Ya ye juju waso. Akot 40 so. Ni wafa bi. Ni papa bi. Ni bra bi. Ni party bi. Tiem kawasam. Nka wasam nanso mu nyim se okoto so obisi abo bi achi obi no si so a ka chen se sori yen so nka se sori ne so san so sori ne so anu ayden oba so ne mun sori yen so ti esese e ka se mun sori yen so obi baba hwe sua ne ne ye ma loto number wa sori dem loto number Lotto number. So for quotation, when quote we Genesis to Revelation, where we and when season one single trade. Hey, judgment may Chani Bono by force, home grown, so one kucha, one shannon. Hey, Yahweh, son, I on Yama, and a Nipana Yasha, Oboade and Vanessa, make a commercial breaker. Yes. Now she shared the song, and the dear was the son of a dear. Abosomsom the kingdom of God is at hand. Beware of spiritual 419. Abosomsom shekot. Tifan will be emphasis. And I know 9. Anu kwasemo Soya do sudie Ensu Amen. Yeda otumfo ya wase. Amen. Wadoya wodi adom yen. Amen. Adofo no topic this Oboade ya wechire Abosomsom. Anodie. Okay, First Samuel chapter 5:1. First Samuel. Israelfo akwa. Yeah. Filistifo beji omo apamadaka wo Nyankopon twedi ampo ya wede ma wo mo. Omo so ma wi ni Israel. Omo so tam apamadaka no. No mdi kosi o ma konfufi. Aka. Fede ba boneka. 5:1 First Samuel. Nyankopon adaka no si Dagon fie. Kosi bosu me fen Dagon. Filistifo fa Nyankopon adaka no. Filistifo fa wo Nyankopon ya wadaka no. What free Ebenezer. No di free Ebenezer. Asdod. No di call Asdod. Filistifo di Nyankopon adaka no ko Dagon fie. Nyankopon adaka ne ko bosom Dagon fie. What di kosi Dagon chepe. Na je say Filistifo no som bosom Dagon. Sa na naga na fo bi ka say ye nyam ya som Dagon. Oh yes. Wow. Ana me sin ka Ghana nyame na wadi mu hwambo Papa. Wamwa. Untimi ncheke o man mpanyimfo. The big da. Kasani anko. What's what you go see Dagon chempe? Go see Dagon chempe. Na de chiye no. Na de chiye no. Asdod for sorry anopatutu. Wo se nya. Eden Asdod for sorry anopatutu. Abosomsomfo na ko asom Dagon no sorry. Na she. Na Dagon ahwiase ya nanim butu fam. Dagon bosom no honi no ahwiase. Ani butu fam. Apamadaka nanim. Eno de nanim ayeden. Ebutu otwini mu tan oba worship creator. Oh yes.
Creator the grant you. Adana that catches when you go on 1 day kekenesi on. Or the new butu aman. I salute you. Now I also know. Get to me. Wama that goes to the Miss City. For the Bible is Abosomsom. Esi abu out of him na butu apamada can never yen guasamo muntinu. And I'm telling you, cool. Now, that year was one of the two. Yet, you almost called them who was them will be human. That was she has any butu from you. She has if you decide where I did not can anywhere. Apamada can any at the end. Oh, busy. Dagon, Akoto. Minquakoto, Dagon. Casanamenco was a Dagon, she has it. Dagon, she has been Dagon training in some Dagon, she won. Young point said, me, Mamma, be Pejanis, you be. Nitina day, Abu. Nisami no bubu. Nisami no eden abubu. Dagon kuntun sini kuna ka. Dagon koye ni kuntun sini. Yada o. Eh. Mesi Abosomsom ayam kwasi asem. Danon pejo masa. Eh! Se nyami bi si nyami bi. Pa. Ebi su ya so adene. Oh yes. Oboade manti asem. Akuma prim. Abba emrante ni baba oni ene ye nyankofo betra ne yensu ye nyame ye we nyame wa ene sa de ensu koso wo social media pa ensu koso ne so emrante ni bi nyame bi ani ho sa de ne koso nyusi wo nyame e be so no sa kasa ne koso no atomrante ni baba oni ndi ene 16 years boy ekum nipa eyen kwase asam ni nsam bia otifim mpanyimfo ni bi dai bia no na ka enya wanwa 16 years boy 16 dusia woman 1 billion crowd do the bay o dey me toffee biscuit yogurt wache ni wele akese ni mpabo akese ni chance ni matete odika na bo game na bicycle no jaka ye game na phone asa ni biom onim company bi debi no be nyama toto ni t-shirt ya dodo nre ni mponchi agu achire no de batoto den no de be so tibi kwato ka bi so a tutu hunu to de bu young boy 17 years boy oni voters ID card baby otikem or drive do be dey driving license sebe so munana na yen check police nya park where no kwaje na kwaje Oboade mie pro amen emane ma amen omo ye no so ntie baby o man do about am come man shama yasi o papa o na mo president man betie the word of God aye me do Oboade ya wase se emrantie ni mabawa me bo mo su every Sunday bia me ko bo mo su no a me hu secretary ye adwuma asofo amutie mi nkuto adwongo prego be modadwa obla church me messenger carpenter why ne esakra no sakrobia why ne sakra no ewie so mbetata nipa Oboade mfa ne sanka omoni so ntew omoni so ntew enani wadom ne ne nkwaje da san kwase asem na akoso munyenye ni yo sika san nyem na muam na munyai muam na munyai muam na munyai babu be kase mi acha asem no ka ne mu do udi ati asem yo kan no Isaiah 25 yanko Isaiah 45:20 Isaiah 45 verse 20 verse number 20 to 25 tie babu yenti Oboade asem ko ekin kan say osem nka say wase munhyiamra udi mlante muntie mi mude munya munhyamra mummom pinchen ha mude mummom pinchen mi wa mude mufri mu amo mafri ebi mafri eye sa ne man mafri agye omo ebi so da so hye nkwase asem no mu mumra metie mi wonim de ena ebi mu hyem sankrofo nyansam ni bi wona wososo ahoni nua wona esoso ahoni nua wobo nyame ontumi nyi nkwa mpaye ba no bia ko gya so okobo nyame a wontimi nyi nkwa no den empaye kasa nyanko munkasa o Ghana for
mutia yo na mun ka asam no na mum ye asofo mu ye nka nsam ntia sansam we yo mum to agina mum ye nka ntia san yema we mo why no ma what ye free titin why na ma ye ti sa Abosomsom nye kreta no tro 10 commandment mi say enye foforo nka me ho enye mi urade na me kan ye no urade na kan ye man ka so nyanko mi na ni wogi sa me nko wan kan chen say nyame bi ni wogi ono nko onyanko wa tre na ogi nkwa oso no he den tre na ogi nkwa obi ni bebia la je me nko ni bebia la je ono nkuto enti mu na ni bra me nchan o enti mu amutie mi nyina mu nyani fra Abosomsom mu na me nyim nkwa no nyim nkwa wate twani free mu na mo wate se mi ni onyanko so ni twabia mpo bo so ba sa so bewu akoto no kokobu akonta na sembe na odi kwa ukoka se ebi musumo fa na mesumo fa sa na de ko dori ko yiwo no wosuma aseme sum nananum ye himfo sesen wose meto e wo mi fie na mesum bi he bra enne bi mu tu kwankwa bro kire konfa so kwa enye okofa Abosomsom to nam ho no obedu fie na ne mpabo baako abeto abonten enyo no beto ho no hanti no eja so akọ hayo bi aka no bi obetimi obekodam ni askata ne mpa so etimi tane ne mpa no nkwa so na me to de bi abi frem no kan sem cheme a na jese utimi say onu be bi ojana ka se ko hoye ni hu yeah obi tibi ka chem so obe kwa fie ma be kwa ne kitchen no obi abanu aduane adi yes me ko no nkwa na ti o ai so papa se be twitwi biam patu baba no obi chewo se yaye bibi wa kitchen when you fast ko ni nya oda oka yeah Oboade mfa ne senka amen on ne senka amen konkon wo sani to be basa ho odi endi no ma spirit wo so no body fit to me amen sakra wa dwen na Oboade de sa beka ho mu na ni mra me nchen o mu na ni mra kweta ne nchen na me nyim nkwa wonye wo nkwa bi so obi ko akese aseni bibia obi ntimi meda fie eya semo obi dana ju a wotimi sa asa oni obi ko oti se oti gungrum bodan na chi wo he aw bianko mi na no obi frame asemo kan enwa wo mi ntimi fo bi asem besi etia abi ehun kwanye bi fa so na me kwa na me kwa na me kwaji na ma eni bibia ma so still na ngofo mu ni ya bibia ma kofo mi sa omu ni ya wa yo bibia ma mo obe hawa onu abenya covenant apam bia beda ne ntam eno obo ani Nyankopon so obi tie me abrantie papa ma me obi tie me a na so oni sa pam so ni je na so wradi Nyankopon bubu trans fam for this wradi me so for me bone chame see me free sa pam num sani free san hye num me pesa pam no biom wan kasa betinya your self deliverance e breaking sakra wadwene anya se be hantew e be kwatia wo ma won so bani bia stubborn we hear say hey kofobia be kan ho konya fa so kwani nye I started hantew efie mpo nya dada wo fie nya dada wo fie mu nkonya ikusiam dada ene wasaka oduro so asaka ho e be ye udan e be kwatia wo Oboade na life o deliver wo sister fiase bompa ye fiase no ho aso kwa broche no ho oyo nkwale bia wawo nkwale bia wawo Oboade mfa senka amen omi adwire no amen so odi mankwa spirit na bawuro mu no mo kom kire wo fio uti sa kwala we aya kom na sini so oh yes o kom kire ne maame o kom kire ne papa untimi mon kwala ne cham so ko fon na pio no Yahweh mra won sra bam omo ni so ntew me say Oboade ya wo chiridan onim di Abosomsom ya tie nipa etu kan won na wo kan Habakuk na tu no ni 18 na yemfa nkopem ya kan nkopem bo asemi wo asemi no do papa Habakuk chapter 2 verse 18 no o say 19 yanko 19 due o si due wa o ka kire dua se nyane na o ka kire abuo mu se sorry enda be kire wade ana hwe ya disikali gete na adwira ho honhom bi anim asafo wrade Nyankopon o na sori fie kronkron ma asafo nyina ye komo bia no emfa na ho ba se nyina koma the creator na obo soro ba dai asase no glory Oboade nyina ye koma de obo hey Isaiah no Isaiah 44 verse number
9 what's it ahoni nyumfo nyina yokwa yeah ahoni nyumfo nyina Nyankopon say eyokwa de omani agi ho no wa de wo ani gi ho no ehu ni mfaso ba ehu ni mfaso ba ko say wo me de me gi Abosomsom ho wona akeka san kwasa asem no o say su ni mfaso ba ko say su ni wona da wo dance fo hu no ade o say mo ama komfo na bi sakra mu ni ma mo so ebi ehunu enti omani be tie binim ebi mani maguase wom ko why no nyino onyame bia why na nyim hwa na eden onyino onyame bia ogu no honi bi so ogu ni so yo honi form ehu ni mfaso su ni mfaso hwe ni mfafo nyina ni bewu o se wa wudi achi bi woni bewu ase woni bewu ko na adwumfo so ye nipa de all bini odwin di all sini honi no ananim so ye nipa onyanku nipa no mo nyina nhia o se odi ya abo mu boabo mu nyina no mu nhia wo nyina ho no mu do mu so ni nyina one day wa ho popo Nyankopon say da obeto so be da brother say em ho popo but you say that comfort bebe omani bewu verse 12 otomfo o sina dwene de eyo ojemu adwuma eye bibi a oye sanka oboda de dade no obo no bi so akoto bi so no so de kosen no de asaye bo ho no so de akosen bibi no de ni basa mu ahoden ni basa mu ahoden eyo ho adwuma no de eye no bi so de sin dua odi kom no obi obu okro wo sin dua ne kra no pa onidi kom di kom anse no de ahoden bi oh no de asi ohoni no obi abeto no obi akwakosom koi dua dwumfo yiri ba homam dua dwumfo so be yira homam o de pensre sensan ho no obi so ato draw woni no o de ho adwene we di mo adwene o de compass sensan ho compass nyina oba ewom o de compass sensan ho mark no the compass mark ya wa ye no beri maseso wa ye no beri maseso onipa ho ofeso wa ye nipa ho ofeso se entra dem bi no obi nkwakoto no obi su ko butwini dro no obi su akokwa ye makobu dua ana oyi dua bo no obi su akoye abuo bi no de dua si bo no obi su ko fa odum wakwaye obi su akokwa ye makotwa odum e ma ne nyiri no no so de odum nyina oba mo oh yes no akofa odum aba besen obi su tansen no obi su akopese no mani nsuo ma ne nyiri no so bomodin so ma Nyankopon no to nsuo gu se no so ma ne nyini no onhwe ne chi kwan yo no akotwe se adua no obi su kotwa no obi so akotwa no de ayoja no so obi dia ba oti o adua ba akono a wo bi se afia so wo dia ponche kom adua no a onu nsuo anya se so ba dua ponche won ma tutu won ma ponche we na di aponche kom adua se na me di ma ponche aba hezo amanim kebabu mianko obi fa ojai sadia na obi su di yeja abeka banku adi ofa bitu no obi su afa bi obi su so bi di tupa no obi su aso di same eja no obi sum no obi su aso bi no ja topa no na komfo no osu dua na san na wa kotopa no abedi so amanim akoto dua na wo sum no eno obi dia topa no na wa koto bedi no wo de tie babo was na obi so akwakofa ye nyame asore no no obi akofa di same dua na obi dia to brodo no e dia ye nyame no no so sore no what the sini wo honi koto no obi so dia sini honi no koto no obi so di oja shift no obi so di same dua na obi di obi sum no obi so akofa di same eja no abi o de ashifa no so ahye no da eja bidie obi so di sunam no obi so di atote chinchinga dua no obi so achinam adi wo so ya chinchinam obi so achira mo busum no da wiye nnua no akro na odi ade yo no kwa obi so to no obi so bomodin eja no so awoba no kobutu ja no otuja no akasa wiye no obi akasa ah the why me ye di ni enyo konfo no obi ja jimifo konfo tem kwe o se wiye ede ba wiye hey obi ajinu akonfo fie sama da so sakana bi kwa so dem o ka president was a wiye before we be free no na che because waka wiye na che e ka president was a wiye ai debi busoso munye enyo waka wiye sa ena wiye oba so dem dusu president to the wiye Oboade we mobo watch you dia na wo so no na wiye ya yes wo se san kwofo na di ye nim nyansa che wa wo so
because later baby I want akoto aduane adi e gya na wosom no a wase e gya kro na nkaye e gya kro na nkaye no obi di onyame no obi di akwa nyame o eni honi no obi ayo honi o akoto sori no e gya obi di chinchire me gya obi di ato brodo e gya e gya kabanku Ow! Akoto sori no. No bi putu dua no mpaye. No bi bo dua no mpaye. Ebi ka se Jimmy. Ebi tibi ka ji dua nyame ni wo. Dua Jimmy na me nyame ni dua no. Wo mu nim nyansa. Wo mu nim nyansa. Wo nim Nyankopon ne kayo. Wo se wo nim nyansa. Yes. Wo nim nyansa. Ni hunumu. Wo ni hunumu. Na wasram wani so. Nyankopon so wani na fra. Wen huna de. Wen huna de. Ka bo se. Anka se wo ti ase ade ya me su bi no bi ya ka banku ya me makoto bi ebedi. Efi se. Wo mu biara nwene hu da se. Wo biara nwene da se dua na wo som ni obi di si. Obi di chinchinam. Obi biara mo bi ti bita. Ma shi ejai afa. Se ejai ya de eje bi die pan. Ma tobe. Mi di obi di atu brodo ama me. Sraman so ya de aye pan. Obi di aye pan no ama medi. Ma chi su na obi di achinchina ma obi adwuma yo. Ena ni nkaye. Ena nkaye yi. Me di ye tiwade yi. Ema otimo. Frɛ me ne atwitwe nkomo. Frɛ say ya. O de ye tiwade. Wo di aye tiwade. 055-955-2686. 055-955-2686. Frɛ say ya na on apostle atwitwe nkomo. Hey, na mrante bi se omo twe akra. Ama bon samo kan Isaiah chapter 13 verse 20. The Bible. Isaiah 13:20. My Bible nkasa chapter 13 verse 20. Verse 13. Ah, we are no aka Jonah chapter 2 verse 8. Kasa na menko. Eno ti sa brad Nyankopon. Nyankopon se menka ncham mrante ni mabawa. Hwe me ne woni mrante ni mabawa no a. Mudi nkabre chichirefo achi. Malamfo achi. Mu malamfo ni mu akonfo no a moye madwen se mutiti TV so bejo bi bata kelika kra mayisika ye hia Bank of Ghana e woni ye hia wo ba bia wo tere nye ne mu amode nkabre wo se oni mu na mudi nkabre chichire se mudi yi akra de twi akra nkwe mudi twi akra no oni mo nya Onyankopon so oni mo nya metiti ni nyina fi mo basa one day oni mo be di papa metiti ni nyina fi mo basa mo betiti mo sini na mo ja akra na dano bo se okra be fluencer na akra mo yo na akra nso mo be di draw mo nchan no memo mo nyina tu akosa no mo be wu rough bra wo be what of wo hwan ye sister hwan ye na ko poso be kum yes mo twum free Abosomsom mo twum free sakawa no Jonah 2 Jonah 2:8 no Jonah 2:8 wona wani so atro wona was mrante na mutie mu amani disa mani so atro honi no wo po wona dom mo ba po adom mo amani so atro honi mo ba po adom ade just mo po adom ne te ba po adom ne say enu tama be yi dabi ene wa pentema ko jiskadru Nyankopon du ye na kwahye at the age of 35 wona be di year free ene wa kwaji isikadru 24 years wajiri 20 years nti fe bedu tama be di 45 unru kwase wo na mo be wu Oboade amfa ne senta hello pastor fra apostle ko AGYEMANG hello pastor di na bi akasa free hello papa good evening mami make us free achimata la paz miti wa daruma papa nyame strao amen onya okesie onto nkwam de ususu biara no Nyankopon ma ne nye ne kesie mo papa me si we bie ye ni na wasta wo mo nso omo hwa wo mo hu pupu se ya wo mo nim ni omo ye na me si eda na tuan papa wo mo aba be bu kotoja fe nyame se omo kra ne omo ajenkwa papa me ra hu ahu ne pete mi hu asema me nka papa nyame shira onya okesie papa me say one more to hopa na ni omo ye mpanyifo no ni omo ye pa wo suma se no papa me si mi die ma no ka papa o rebe ho one more bi mu asto mankwala no koku omo wi a o mama police fo aba be fa nkwala na kotu na omo ni no mu bi omo ano kan so ya sa mo mo adua no mawu wo kwa kwa kwesi omo ya masberia me si nyame hu omo mobo the men swa Nyankopon be man nsaso papa mami fancy ha no bi somra nyame Oboade nsha bebre no jo hello bajo di be yakasa free hello Ipacholo TV set nkatwa daruma Udi be yakasa free
Pacho miti wadaruma. Pacho miti Fatima. Miti wadaruma. Yes, Nina. Aposto kwazi na de kwazi samaba. Ode zada samanina. Ode gloria sinina. Enti Faudia mensumo famedie. Udia famedie. Onkoye mwajima. Eliasino jinenina. Aposto kwazi na de kwazi samaba. Odia zada samanina. Odia gloria sinina. Enti Faudia mensumo famedie. Odia famedie. Onkoye mwajuma. Uye jamamboni ya Faudia. Uye komponso ya Faudia. Uye usufuni ya Faudia. Yakoye mwajuma. Nisi watuma ukui. Ejaga kompo na wanya. Wadi atredi fweti bebreze. Ejaga kompo na wanya. Oboade asisu. Odineni. Odishada samanina. Eyiye no. Obebu wasay. Hello. Yeah, we shall be free. Onyu akuma swadi ema. Hello, Mpacho di mebeka se free. Pacho, did me be a free mental voice in your wadarma. But I could hear it. You believe me? We show then you will be father. And then we will put up a petrol and it's something Tanzania. If you have thought that from video and video, we that not that moment would for me. That we did the Omofa, make a message at Abosomsom. That is Lanko and then we papa. That look at the way and then is the water party, but no comment. I am Papa, a show, Papa, your papa is no running so. I don't go to Adu school, not also Adu, Papa no more wanting to go and to be allowed to them. Being Papa, you will be a more assassin to Papa, it's so be a Papa watching my thank you, never go on some near Mother Siswa, and a year about Papa. Oh, my God, a little manga never could be. Hey, get what to find. And Mama, hey, get me down from my bed. Put you away from bed. My God, that is probably the Papa. And the oak and the banana, Papa. And rather, Papa. And I'm not going to be Papa. 16 years. Yes, it's my God. Papa, oh my God. Oh, rather, can you watch it? Papa, I love it. I don't know where I want it. I already am going to be able to. Everything no man can enable. But you can put in the pool. And no second bring the pool. Papa, I just do you. Or temper. Papa, or you said that. And to enrich the video of him. Papa, I told me to not everything. Or don't let me go another war. But to me, I thought I was attacking our don't open your video. Don't open your Papa. Don't open the but it's not a free water. Oh, let me question about the Papa. The Papa was to be told to Papa. Papa, never going to the prisoner. The one must do my guy, Papa Kyiri. Papa, Papa, in the way of the rocket. Papa, I'm going to become a little more truck was a Munya Munya Sanya Manukro. That's a book from Dinkwasam. Eh, Massa. Yeah. Aso for the big crowd, Yakon for some wood Yankopon fee. Edging nine and chew kum. No one catches almost soon Yankopo. And you are punching or joining and chew be the Baba for the year. Now you just not conform to Kum Namua. And then Colano Muchemo Maria. Yes, let's say now call us or be Kum Gano, no good at the same year Mamoria. What's the way Yamasom? Huh? But catches a minute the Old Testament did. What's the Old Testament did? And I wouldn't get 10 commandments so. Huh? What the watch that your Bible no quotations a boa war
Old Testament now so Gideon. Little Paul cassette Abosomsom. No Testament you took it Abosomsom and Abosomsom hobby. At the Hodian Wafa took it Old Testament with negative and you positive in a day. Okay, the book of a friend saying Isaiah chapter 22 verses number 13. Tiababo. Isaiah 22 what's a share? Babu Gaza. I was a penny and no one your common and change your bosom. Yama bosom and kind that is that you're good at the same and not so good. You're coming and cheer. Now, my take us a head there. Oh, put them on so try down. Confokum where the Yamusovia, Uncle Tungu, what is some more rate? And there be now what you tell Babu. What's it? I was a penny in the Master, I was a penny in the year, and then Chimney, you have to say, yeah, Rinna Moyasa, and then Kumia Kumkum 9, and I'm dear, and Namuno and Chinamunia, and Samunia, when Namunia. Mama Yedi, Makacha, Mummy and Nidi, Nayanum, or Tranquania, Sasa for the countries and some, or if some will first time you must come for some of one fine Chamuda, Equasibra, already never passed some year. Ate, more funny say Yamasom Musunam. Body of Fantiasamla, Obiadum, Omantiasamla, Omonishoto, and Jacob for Sabbath Cotton Quantry, the B. Body of Fantian Town, Alon Patrol Libya. Patrol, yes, I'm Samuel, Mukassi, Casua. Meet you down. Patrol, we did a mission of Nico School after Morocco. It's a matter meet you. Very good. India, I'm flaming by an idiot, the type of a mission of it's the first name, yes. We are born to cry. I want to a Kunyan Sanchez of Fancho. Tell them through the need be having quite and they had papa. As I mean, you made me cry. The Philippa like Bonama into me, and yet, that has to be a shame. But last time we two teaching, and not the women are Kunyan, it's me catching, and it's a company in a chamber. To that, the Michelle, when you show up and teaching, I wish out. Okay, bye. So what you say? Nti otie na me be kan kwase asem bia ko be follow say shia me ha anko bai ba anything ye kasa tia no se mon kasa ntia mon sori o man mu otumi ate mu otumi to de bia de bia so ni mfaso no mutimi nya ho tumi mum etimi bo ho de wuro timi ye ho ade de be die we be sell man Ghana da ache no mo se mon kan wasam I'm your boss, yet Jenson wa na comfort biaba, some be yet on be you sure baby, me jammy boss. Come and see. How about some of your police phone a duo machine by? How many some between Quasia 17? How your police phone a duo machi by? How by me, imagine a midget on and I am playing a Yabaya Mambra and Sonia Yelso, I'm saying Sonia Musio. Michelle police back was hey, Masamu Michedi, and I'm saying, so Jenny, W, no general run at Tadia Carasangretan. A friend say, ASP, Suno General run at Tadia. Yes, before me, you know, I'm a roll on Tadio Moko Bosu. I don't call Moko Yom card, but so say, who consabo? What you the comfort? Why your botte? Now better do ASP. Better, Omutu no moon say ASP before, and soldier phone Casacre, so one by Bosu. Ever Bosu. Now, small boy, who did the chile? And I Yahweh, yeah, don't me win. I'm saying Casa because I'm a police, the chile, and I'm supposed to police super Bosu. The one Casamon fancy any. About the Mantia, I mean. Anaja, I'm a woman with Tikos or Monco. No coy. Twenty run a tadia by bus. Who has the run a tadia for bus? Who couple would the converge? Now, better do sergeant. What's a crown? Would the converge? Dini be sum be nsum be nsuma ka chese nsuo mi o mu nsuo ndo bo nsuo oba de man tiase amen hallelujah amen nenu adombre amen comfort jaka chese be se masa wo so wo tumi a nanka waba be se wo o nyema me yansa na tam na fakọ so be bubu so na so be fa nyankopon na pass me free akọ de oboada Obadi Mantias, amen. I told the Bia, near promote to Yankopon. Yes, Yankopon can take action. Near my food, dear possible, we are saying. Abba. Hello, Pachodi, hello, Apostle. And council.
from Mr. Banks, because I'm second. I thought me bought a super, I will show no more could do, and you could go home. The baby I am saying, I will super and I only apostle that I saying, was super and no more Ghana and Ghana, I'm assuming. Thinking the bay could do now, so I tried living at a radio suffer and a TV suffer. And the Yahweh could do, Nije could do. A moment that out there, Yahweh come in and Yahweh shall be no Daddy, Oma tight, and dear, when you laugh, Mom. Who can some 39 verses? Some 39 verses. Best masses. Yeti Oboade asem. Tibabu. Ampara. Onipa bia nam se sunsun kwa. Ampara. Onu konfon nam se sunsun kwa. O ha o se ehuguro bi. Nam nante kwadi aduro so nam se omo ha omo. O seda so. Obekwa kwaji scan akwa shada so. Nes onim do obaboa no. Nes onim de obaboa no la show. Ebe fru nsa one day. Yes. O ka ki fru nsa tokra won kai. Ate. Ko boaboa no. Fa so bi ani so. Oboade enchira. Amen. No man enchira pono. Hello, Bajo, ni be aka se free. Yes sir. Bajo mi ti wa dawo ma. Bajo mi ti o. Bajo mi ti o kasa. Tofo nya bi shira. Shira Usman. No nya o kese. Amen. Onyi o fra do mo fa nkwa do mo. Amen. Na je to for se dando ove ba fa ne ba. Boya foi Cheviose Apollo Chemetui Meyeten Dano Medino Yamiani Oh Echa Temisu Enema Reose Mamini Weti Wachiro Ebeya Rahosam Ebeya Nibreta Fisadano Medino Bonsama Faiti Hodimafo Deme Hosa Sumi Munacha Repai Namitamini Wacha Hodimafo Deme Hosa Pape Sumi Motera Bequai Mami Tumini Wacho myself, no Fradom, Quadum, family from Pomaka, Africa, Committee 5. Oboade enchira. But okay, 1 Corinthians chapter 10 verses number 70 Bible. 1 Corinthians chapter 10 verse 7. Verse when you go my warning, on also my warning. Yeti Oboade asem. Hwase what kind? Was afe munji abosomsom fo. Was Ghana for? A gidi for. Me nuanom, me maamenom, me papanom. Obi hwe utie me na. Maye nja abosomsom fo. Me nja abosomsom fo. Sedi ebinim yo ye no. Me nya abosomsom fo sedi ebinim yo ye no. If se watchura say. If se yatwa to say. Enkofo le tira se di. Enkofo bi yes ade bi amoa wo mo. Omo didi. Omo tira se abosomsom no ye omo ya. And me di wechi and me style of worship ni. Me style of way ni. Hey. Any adidie. One no ye. Omo rim punche. Omo grow ye. Na so Bible say dey na see ye. What say? Nanso mama ye mo je say na boy. Sanyema we echi verse 14. Verse 14. What's mean say? Eti madafo. Me nwa mutie me. Munjani abosomsom. Mom ye ndwane abosomsom. Mom ye ndwane abosomsom. Uwia no akai 1 John chapter 5 verse 20. 1 John chapter 5. But every 21. Every 21 yam. What's amen kuma? What's me nua no ma dofo amutie me ne. Monwene huna monyim hu. Monwene asemi ho nantia. Maba wa me maame no papa no me pam chew monyina asemi yi apostle okwanyo Oboade na me so e de bremu yi na monyim hu fra abosom ho monyina asemi na monyim hu fra abosom why enya depa na manfo be kirem abrosom ne biso beka uye dia ye bosom yes u de wonka bosom ko ye dua ya nsomo no ye bo ya nsomo no
Yan someone no okay Jeremiah 10 verse 2 no yan someone no yan someone no or Charles said you be at Jeremiah chapter 10 me part of verse number 2 no verse 2 o se sa awurade yakop so ba di yakop sie ni monche na mansua amanaman na kwan munsuro mun sanchane biara munsuro mun sanchane ne ma bi o mu ye na wa ya de bi pen ndom nyanyanwene ho yanko was amina tro de aye ne ma bi atro mu de bi no mo yo eye huhudie eye die ye tare ko ye twadie bi no bi sum dua no eye donfo sana adwuma ana mo de dade ye ana mo de dade asene o mo de gitari skansa ho gitari miska hye no o mo de inadore asabo bo ho e bi pen ni ya joso no de be na mpone de be na nyedai mpone koso e what is efrem kaka motobi wo ye nanim a na yenim ti se kaka motobi wan kasa wo ye nanim on kasa so anko de so wo ya ahwa konfo ni bia ni so an ye so awom wotimi to na mo so onu to na mo busumi ntimi ntu musro mensuro wom omo ntimi nya bode bia omo ntimi nya hwe papa bia ni omu papa bi omu anka mo hwe Ghana wie ye verse 8 no ma mo si Ghana nyame no se papa bi omu mu a mo hwe wie ye se papa bi omu a mo hwe wie ye verse 8 no waya mo no waso mo yadan no bia be ka che se na osum nyankopɔ ye Israel nyame onbosom no odi nyankopɔ boss be toto bosom no ya mo o se ya mo kwasiafo wo yesa no ya kwasia honi kyerɛ o de be compare creator no eye dua bi na bodua ti se ye dua di obi na bodua bi na bodua ti na o kyerɛ ma mi kotu asa ya ne kyerɛ wo no wan odua no obi de chikele wele obi so akokoto dua no owia no afini dua na nima beto kele wele ware edua no obi de ka banku no eton no obi sum se edua no owia no afiri se dua danim abesa koto banku no adi unim nyansa nka abedi nkwasi asem se Oboade mfa ne senka o mi adwene no hello mpa chodi be bia ka safri Did you kasa? Adaro mitio kasa. Yes sir. Some. Ya kasa bi no meti no masore wo. Because friends say TV lances radio lances yan ton supermarket enye mo ne ton no. Yes. What the card you mun nyansa beje wo kan. But in kwasi asem kwaso dia. Who pe bi dia ya the papa bo man na unya. Yes. National security ni bi ban say dan asin o che ade. Oh yeah. O ye dan kwache. Also be some money protection and you know yes. But see there be sa. Ka obi shobi nsa. A odi ne rahim. OKOH dem papa afole. OKOH 100 million. AGYEMANG the phone. Yes, anaya bai. Ejina be bi ejina. So you are the whole business. Amen. Eyo ko boso abehwe mpanyimfo. Behwe mpanyimfo. Twane boso. Na young boy. Na eme dese ya wadom. Na tell ma ba waji nkwaji sam na tu. Twane pre ji o mkra nkwa. Hello, Bajodi, maybe I can say free. Number 28, 22. Good evening. Good evening, sir. It's you. Now, the Patel, yes, it's okay. It's you. Yes, it's okay. Yes, it's okay. It's okay. My new town. It's here to my phone now. Now, Yakupo, we shall and none of Papa. Now, accept the Papa Otto Apomaso. Now, Sri Lanka wate. In the project of my Ghana, when I make any of the drama with, in a minute, on my way too. The every Ghana I say also. If you almost all of the gold bread, our whole Ghana and great. I'm going to be a comfort help our homeland Ghana.
Baba, yes, I'm going to confuse me. Say, but Konomi deep forest. Papa, I won't be a macro. Muna Benim. Simuna Benim. About the Isha, Papa. No, you are coming to Adiema. Isha baby. Hello, Bajo, do you make us free? Hello. Yes, sir. Yes, sir, Bajo Gaza. Who know what you said to another room? Annual Lord, you said to another room. Hello, Bajo, do you make us free? Bajo, do you make us free? If we are near Dinango Pongfell, one national anthem. God bless our homeland Ghana. If I natural God bless our punching in crime. God bless our homeland Ghana. And your friends say, or comfort help our homeland Ghana. Aye, your Bokura help our homeland Ghana. But don't so help our homeland Ghana. Kofi Danger help our homeland Ghana. And Frama help our homeland Ghana. What? We are more dada. I mean, must say young crop for one. Young guys who been caught in shop on for Bizu. What they are near him, can move more baby. What piano too much? It's a big board at Casino Muyebi. Advert net TV. So no TV no Mabegus and Kola show. Your program, you all my two this is our program where the Kola. But it's our program, Momo and yes, how. Kasi and yes, a bedenya, a scacotia, a tax. Obias must be a TV. Obias must be a radio. Confronting Obi. To be a radio na confrontia. Oba common station penny ye Christoni poor and one must unquash yourself. Maquine Momo, yes, Anyama. Tinkola. Hello, Bajodi, maybe I can say free. Hello, Apostle. Yes, sir. I should account of and council. Apostle, me what to say. That last man for what? Me done to me now. And your uncle. I feel so. I'd never remember my face. Amen. My documents you were. Because I didn't want me to say. A Oboade and Okra, the Okra, once I come. In fact, there's a Marcano. There's a Marcano Thomaso. Na Melijo. Meaning, she will say, that's a heavy quadra, my dear. Apostle is a senator. You're pretty. Ye Johnny baby. In fact, look at that. Yes, look at them to me, deeply. Ah, but I did Ajima. Apostle Yamishrao. That's my best row. Could not be the night 50 bizarre and medicine came master or I'm so. But we say, a city with the ma. And you know, or see a accordion on air quick now. Who might be a Tibemi? Who might be a Tibemi? No, the catcher and so. The water money fine parents, you know, you're more Diana. Apostle, it's uncle. And council. I'm shouting. Then you come my. In fact, they are you in Simeba. Yes, it's a copy. All right. Bye. So, Master, boxing and me bank, I want to gloves and shamesa. Some in Jamaica, Minko me near Bini Rastam and Pran. Minko Mexico, Cope, bin Papa, and Yas in his camera. So, Master, Oboade, I am a dome. And you be almost so ye fa baby. In your boy for some messon kind my mind. Otofes. Oboade Yahweh, Unshla company in mind. To so much so much.
na abibia minti bi nyaya na ka everyday mi TV so na ka me kasa na obi so antie mi one day a me ma mi so ma one day na me ho yira mi o me ma me kasa wi na me ho to mi o na sa di so bi afre mi so se man ko program a timantini ama and na se voice we na me ye ban crofo timi sebebre kitwa bi enso ye pon me na mani 0242 327172 kitwa bi enso kika boa no a ebitibi di maba taban mo de mo se mo nson sempenu nkwaje se mo moa mo nkwaje se na de su ni mfa so na mo se mo beboa wo Ghana memo to le bia mes Ghana de no waya ma Ghana de waye aye bodwama oba besi aro no ton ye to di contestant number 1 no agranata so pare say yo madaka na obetwam no okọ na panimu ti atwene space aton na ehwen so aso wo hwe na Daniel o market room o maye market mbe da check ya confo TV so tumu kwa mamaki na confo but yes obi awini contestant number 5 ni wini ye ya to down we is lego amano ya mani plane take so nkodi holidays US no nsambara ye nyankofo sponsor wo bro obi awie university won ya adwuma ye na nse wa efe no ye den oton Jonu so ankwankwan fa nanim wankwoto na nse wa efe nso a odi Abosomsom achi sakawa onya wuti a no watwa odi kwaji adru nyema adebda ben no man be trance ye be yimpan fe se ye hu we e be boa da achinti no ye sponsor sa nyema we na emfa yiyedie mra na debi ebi ni Ghana debi one kasa fight for your own ti da ben na mbisu mbetimi atrance adwene se de yesu yetimi dwene bompa ye se ye be to aba ma mo no mo so atrance adwene se enipa bi ho no ase ye bie wo pono ma da nchiri mbebenya mu mfa so in your Proverbs 28:22. Proverbs 28:22. Oni befro apri ahunyade. Oni befro guso pri ahunyade. No hu ne say. Na dia woti wona nem Abosomsom so nyewu nam saka waso pri ahunyade no. Ohia beba no so. Ohia beba so la show. Enku a ho be kiro. A ko we fie a omogigi sikadu siye. Ko we fie no. Ko we fie no. Papa ne tia se na hu ni sika no. Wo wu pe na mamre to atwa ti bramba bran mo ba kire ma che obi a mo ba sie de mo adi ya we mfa ne sankam wo ti se fie ni ma hwehwe Oboade na chiri kwan na oye ne be fie on e bi anka hello ba chodi me bi akase free yeah good evening good evening good evening sir so yes right Emmanuel nikasafi kaswa ichia kaswa fo nyina aboso nyo kan je no kro ba ye nipa ye atafifo na ewo ye special kan no ye mpenukre nyo kan no enukre na wo kan na me betu nkwande mu ama wanya acha aka no kwa acha ende dia na mu no problem ba ku bi eni wo ka say my wife ba me nim se meti na so off air dia bet me afre me na ma ne me na ma ne good TV ne so no ya pon a on TV ya so bet me afre me why ba jo me si ya pon a bet me afre me nye se mobile money ko a bet me afre me why never true I was 0242 no ai mu bia afre me a nsa wo fre no wo nyame na bia na aja mo never true metro ya me ka wo no wo yira sa radio so nchira mansan na asemi wo kra won tufa ntu dwa ma mansan te kra no hu anu dada na san de betu dwa sa mansan nyina mfo mo hwene me hwiem hello Bachodi me bia ka se free hello yes sir hello yes sir okay good evening Samuel Bajo ka se free Accra Princess meet you Accra Princess meet you adavma also I can be me kwemi e YouTube it is anka software phone background account in just for lemon ko fonko e so for ya botun sumu ko ana amon food actually on it botun so for on to press
Over fire tea. Also, Gakra. Hello, Bajodi, Baby Agasafri. Hello. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Good evening again. Good evening. Oboade na do me way. I'm betting down after maybe. The after now you see I'm coming to this town. The panic and the man may I got down. So far. I don't say, oh, my day. Remember that someone who could be not a wee area. Who quite a mark my own for. So was done, remember that. Oh, when the cast has him. When the cast has him. I am a man for and 7 foot 2 tumbu when he's out. It's just going to be town. And but you and this I'm Mr. Why? And go for 1 moment 7 foot 2 boom for you are Mr. Wadaurman. Yes, your doctors were sorting, your nurses were sorting, your police were sorting, your lawyers were sorting. Ah, now don't mind Jimmy no more on manner. Good. Let's talk. My power no man. But your body. But hello, Bajodi, Baby Agasafri. Hello? Yes, sir. Apostle? Yes, sir. Meet you at our room. That is that. Anything that we love. What's your house, mammy? Papa, I've been busy now, the man. Amen. I don't know when you are passing fast, you play through the. My person in Libya. Mean my Jesus. Oh. So can I cry now? And it's a line I hot to. I'm not for getting time now, Madame. Yen Ghana for until who said, the Ajam, the Gruno Kasa. Fena business in Libya. Yeah. I'm quantum of 12 hours. Hello, Bajodi Baby Agasafri. Hello. Yeah. Good evening, Apostle. Good evening, sir. My name is Daniel. Meet you, Adaru. Please, I want to know where your church is around Butche. Where? Asal Butche. Do you have a branch there? My location. Yeah, Nana Junction. Yeah, opposite the new Melcom. Nana Junction, opposite the new Melcom. Hello? Hello? Yes, sir. Oboade, Yahweh, Papa, Obana na yaw. Meet you. Hey, Papa, and then do the Asivia, but in Canton is na yaw. Hey, one maka Simbi, Papa, and looking Yahweh, you see, or confused by your groom, Wakoti of groom. Now also, Okom is you of them, Papa. Kese ni chiame na kese wa binga ma kese ni yo ye akoko otimi so akoko tim na wa ato otimi so abo ni wa ato na papa e ko ba ni ze ye ko ti bo ana o chiame so be ko bi na wa bin o fati si bi o kiti abiwa si apon ani yi apon ni na no so be to ba ko on fa da din ta o ti bi e bin ta medu me shi na bo ne ba Okejani tisa no we sumi na je se wa filiti no we ku ana me gwa boy papa se ya you don't know ba you don't abali place so chiri ka krekebi papa ni so jaw ni mo so ene dengo afedi abelu po se na abu he dimiti afa yi kete I can't for you. You guys, this year, I forgot to show me some Wakaniana. I'm going to be for now. And this is yes. What can I say? Yes. Well, we also will groom. I will go for the idea of the young to the Baukudi. I will never knew, sir. Abosomsom and Quasia. Now, what about Abosomsom? We are Quasia. If you say, I'm for boy and what's the main young and the Sunia and Canon, this or no pay. I said, I didn't know Cosmo could mean.
ayo wa say osofu bi wo ka so kwa so waton na asoro e dia ma Obosom na afidi Obosom no oye asoro ho ebi ni won kire yen eluyi ya won kire o no kire wa asafuni na asafuni de bi ma ka mi ti magu no yiri ya ho ni so papa sin na papa betimi bi akobɔ sasa no so na yenkuni ama yenya ne ma no mangana nkiri ma no so abisin se yi okwajiman ana twedi amponya wo de ne kanya ato no so aposo okwajiman obaje we nhira osamensa ofake me ye maame eloyi ya wo ma nyina obaje nhira mebiri nhira wo so bebiri no nyi wa kuma so ade ma abana Ghana mfo ye ni beti ye dwane ye fira ko mfosamo daben my Ghana Telebia trust na bunkonta bisa ahokyere wo man ahokyere wo man eno nkyese kwoto nkwaye dai atwene baby umu ya ndi obenya hello bacho di me bia kasa free Papa. Yes sir. Good evening. Good evening. Oboade asumi de nkan. Nkan so. Ja samu we di so na bula dwene ntiasa so. Se ye nyame a asem we ento dwa mo da sani fa na so nti. Me kan se wa hwe ye mpanifo ya se bio omudidi de omansi edu afasha okobrani address pa hutu se wotutu damni na wakofa ewura na odi egulu ko ho se Abosomsom na nyama we gunu ko ho na so na mana se emboja ode na akeka kitanta bi na edibifu ya tachi woi oh she yempeni for mudi e kan she bi krampo no ko mu kra na be ko na se ya fufuru to na jamwo ti da so kaka si hey anu na she yempeni for na boya ho ba ya omo edumi nka se o ade we na ma yempeni for enye japade titiri si adan akasi o no se ono na boya ho ba hwe ye ai se nkwa no se bi Obosom na otoman baba nyame hira o nyame hira bebiri na kwaswa na kansa mpam de bia me ka se we nyame abasa sabio nyame atene de fa no ma amen nyame hira bebe na komo bia ba me din dia je kmesa me ka sefi tamani town for ya we hira mo alo ba jodi me bia ka sefi ya ne vala so ne fi afa ye no shalom Yahweh shalom ejabe ba ko pe aja apostle ejabe ni me ka sefi labade ejabe ba ko pe Apostle aneme ya won fi papa on from fi adomo no show dem Apostle asoma o Ghana mai Abosomsom ayo mo say trying mo je fiegu na na bebre no fi TV stations ya when for jai ubashokra na ya so fo mpanyimfo ani ya di TV stations ya ma na amanfo gina so adi for malam ejina so ana da ne da sumu kekinyame ye gunsa konfo wa yara asiaye mo je fiegu nkwada nkete apostle enya wawa na ya ne ka edi susu aya asofu bi no bebre na ya saade no apostle mi ya wu ya da bia me ka wo padi mpanimfo wo krom ha dan ho asofu mpanimfo so aya de yakọ kuro aya fro se paga akone konisi me brother the be do krom apostle no fit the share here to so painful and ye de no ko tu padi so bia sabe wo ni bibi apostle abagi dan kan tan so the dan kwata I alone in the Lunia Busia, there no be anti Gobi. Yet the Chipon and I to say 7 previous Sacramamba. What yet you put the Sacramamba or Baby Uno. May we the year Bassa, Apostle, you may me who papa, me who are somehow the Abano. About the will on Shiraka, no more about wishing. Pastor Chini, Pastor Mensa, the customer to answer, Mira, about this, I'm not coming. What is girl? But you when you may be about the finance and come. I my warning with the book of Deuteronomy, chapter 18, verse 10. Yeah, I went to your mammy, but I come off fan. What's been in the car on school? The come up with me wanted to come. Share Tiamono, Memphis,
Ke kaba buni enko. Deuteronomy 18. Bible ma warn Deuteronomy 18:10. Verse 10. Wase me nka say. Emaye hu mu obi. Wase maye hu ye mu nipa bi a. Oma ne babare ma. Oma ne babare ma. Ana ne baba so. Ana ne baba kom efejem. Ana okokonfo che. Okokonfo che so okon ya okom ya tete na kom. Ama ne sha abosomkom. Na ama baba wa young girls. Hey. Come power wase me kom. You know but my warning. Yes. Say enani ejebia mpene. The be. Inso bi di ne ba kwa konfo. Nche say kontete na kom. Konfo na nkase bi ni wa yera no. Fatu so konfo. Ewe no TV so. Konfo ne na beto TV so say wa yera. Na also me bisa say e say no share na we dey hu o share uniform we am say. Because also you contact me when if you want ye contact me so ye when for TV for me free. Felician say and say wa sha tare mo. Bisi mo bia no hwehwe no obeba. O ma fo bia. So bia ko die dro. Bia we be ko asa. Be ko asa. Odi pe I want to be quiet my band my way. Yeah. We jai kra. No ni baby hotel. You free to the angry okra. Yeah. Hello. Who didn't baby because o comfort go dey do the general is why you are. Comfort somewhere like you. Yeah. O comfort you know. Why Comfort you. Ayo. I try to say what we will. If found. Watch ID card. Hello, Bajodi, I got a Hello. Yeah, good evening. And you made what the mean and said. You show your face to move far. I saw now. Yes, your money now. She shall be so mona. And so no, yes, in your marina, Papa, I love me up. One slow and then you slow, so mammy. I was some car, I blame you. What they might. Now the apostle, if we are saying, dear Papa, I know what saying. Name who's and Clanket and Ketch. I could 17, 16 years. Then I would carry it. Woman, no Papa, now, yes, say. I started kum free. I won't start to kum any pa. 16 years. Let you be no about there was another year. Papa, Elohim, one show and then you believe. Then I rap what a sanka. And here I got. And to Ghana by what he has said. Ghana can you form my. And I comfort the TV swabos. And I'm not going to be so for be said. So for be so a bomb payamo, baby. Papa, will truly now woman. Papa, so Munquas is semper too. I dear class, I'm now going to be. And he said, Yanko Pamani Ghana, a waffle. Yamina Babu, I say, Yamin Nimua. You can call you Nana, Papa. I think it's Ghana, dear, Yamin, a waffle. Let my child, you could know what you don't talk about Bicacala. Mammy, Tino. I'll tell you for Aja. Yamin shall be now. Yankopon, you are a man. If the Mesha or Empeno or Mayma, which makes us, Mamma, you know, who or May. As our woman, I see for and no matter how and so on yet. Young Papa, I am Kuma, I obey here, I say. How many years in Ankuma or back?
obedi ade so said your year woman invision ground kuma kam we yabako teso bien to me fan na di form ka say me say aka me ni ngani ke ye ne MPC fitika omo 4 years to fitika omo je MPC wo sika fe the president okura answer dia be no omo de ye omo bi no me do school year school year cheta elemre she be bi ankola ada support school I am not married out. And so can I say, what can I say? Yankupon and Buako. If who said Yankupon, you are back, it would be or mine and Yankupon and Gassan Kuma. No man translated the almost yet say you send you on my own fat. Then Yankupon, all in all, you get up Nipakum. I'm coming. Uncle, no, you're so not my side. Hey, Ghana. Ebe kwa mbiaso ana meka no misi omudi omunensi o beach no apu na nya nkwa mfa nkorofo no angasa fa no ano wona misi wade metichi acho hwe nti betimi di munensi fama yi bibia ebetimi ne nkoso abre kwa de hu yemobo no manti ase amra esi nyema bia no kwan ge ba ya kasa fam de ba yi me maka wasam ko previous page maka wasam am menya ho amane e na me sa aka wim enti we ba yin say hey me kai me da won si ahwini ayi nkola yi beto so sa anya me bi so na me say we nkola yi ko yi nkola na bra biom nkola yi a omu kokuma kwala onni 10 years akola ni ko jiskadu no omu ko comfort small boy ho ana David comfort small boy ni onyu hwenkola Yankwala opeske ba ko ye friend Alex Nyako 16 Nicholas Key 18 di Nicholas na di according to omo ono di abo no bo 16 no ko frɛ 10 years ago na dia ba ko em ya de say san kwala we say di wo aketwa 10 years no o ma mi fie ko di wo o mi e dwo yin ma ye hwɛ ehwa ko hwa Muko di o ma mi man tibia fo mani anto ma mi ani akumuni ba ya na mu nyes ka me be dey asem muko di ewo akole makuni ma me nchen muko di woni ma mi fie Luke 16 verse number 3 verse 3 or see if you been in the country ni temi say aba na nkola we makoye yi ebi say dey e me penny dey for me say nkola we musibu ko pesika ni ni awodin akola ketwa invigiedu ehwa so ye maniwu ehwa nya maniwu ehwa muko hwa woni ma mi fie ehwa muko ko hwa e woni ma mi fie madini maami banku madini maami mo madini maami gali adini maami dokun adini maami burodo pen makum maami ne ba aba mudi kana kwai skana mo de kwai nipa mo didi ni woni fie o kan e friend say we samsa what madam for me ni tu nse didie dinu tu se wa ma wonanti su nkola mienu wei ma mi o mama aduani di mukodi di wonu ni fie yasemu mukodi di woni fie ne ba ana samu obi si opemu muko pesika dura Psalm 41 verse 9 madam fo pampo ma mi a wa jimu se ode no ye ne manamfo ene mo amedi me ho to ni so e to no watu so ye aduani ma mu di bi na odi me aduani bi e no na obi ti kodi di woni fie ene wa ma ni 90 ene mama mu 90 so tia ma me no mama mu 90 so tia ma me no akum ma me ne ba di na bia ni akuni ba ai mogasa mapa mu wadi wo moja hwego eni makola o moja hwego ni makola ati eni bisa mi pese bisa se me de e wo court timi nkan wasem eti mi sin kola we akwala no mu ku no mu dia ugire kwaji ska draw comfort small boy wa na comfort small boy ni am kwaji comfort penyino di obi tajire
When I touch you, no. Menya sure say. Comfort small. Comfort small boy. Debbie. I know come malam small boy. Penny be wo baby. Penny fo be wo baby. Yahweh hu yamabo. Hey! Dia Ghana ye hu ni bi ni. Ene si amayan yam fe na nsi fam. Ye be hu dia chenwe. Yan kwa ma no ne. Enko fa ye nua no. Ghana so wa ma no. AGYEMANG. Papa Nyankopon hira pa. O so obi wala ni so. Nyame hira o ni wasofo. Enyina nyame nya okese. Ena nyime mo adwo. Se ye wo a aka ho no ma wo tumi se fa kire kire Abosomsom. So panyini Ghana yenko so nyina ya Abosomsom. Nzi ehu ba bi yegina. Yeso awura me na me ya akra no. Yehu ba bi yegina. Me fan say me wie form 4 na mo 16 years. Na me ne ma anka ne tondro chemical shop. Na ekura na mo no mo kom bosum bi ho a akonfo be komtina omo ba ho nti one day no mo di afahye bi. Na kwa bi wo ekuru mo ona na kom ayi no wo firikura bi so abetra no kom komfo no bosum no. Na de bia do se sinasene na wo ba che se ayi sidie boboni trim ne nsa ne nan wo ba no obaje aduro ho nti wo ba na me wo fa yi aduro ama no me wo fa nyi ni sika ekura me wo fa nyi ni sika na wo ko de bia sa anti na me so matie evangelist akwasi ayi amoako evangelist amoako no wa kasa Abosomsom ye nkwase asem ne ayi nti mi na dem bia metie ne preach no nti one time obae obaje aduro ba na me wo fa ni ho na me se akwa we ene me mafia no ena me yi aduro edima no na me yi volume 10 mienu na me di gum me di ma no se ma misuo na me di nsuo ma no no ya me se wo ena otimi komo a me mu se nyame ti ase amen afa papa me di ma na misuro mse se de mse bia komfo na kusuma be hia o mse bia obehu oni babu so afa no mo de akom twini yesu keke krobi ko no mo ko na tutunu papa shi ebosu kew afa me so ma yire no kri ni adro store ho ei afa na me kra misuru na ni wa hwo me na ni wa pai na ni ku ne de ba na me wira na ne ho na pa ni tri hu ni na ho me wira na me di ya wa duro bi wa fe na id me di tem afa ni wo da na mu so abi kakra me pastor ye bibia wie me nse bia ade be chema asemu asi ano papa ade che no papa me wo hwese woni ema mienu ni ayi no maba na na se nura wo ya ade pa se no pra no na ho mu ze ye tengofo mu huru hwe edibusu mu de wo panyi ubehu obi na okofa opro dua no de asa ne ka afro opro no wota ayi abehu obi di tai kra na abo no wo mu dua no ahodi wo man ga di tai abo na manawu papa Abosomsom de de na ekoso o magana Abosomsom sikaduro ne ayi nyina na nka na se na kufu ado me no ade amenti na kufu ado ase no keso wo chi sa konfo mu so mu yi sika ne ese Ghana economy ne se sika no mu so mu yi no ko mu yi sika no famra ne nka ye mfa mfidi economy no papa Nyankopon sira no adwuma pa wo ya na sira pa Oboade nshira hwe me sa konfo hwe konfo bi kom ya efe no konfo diodu okomya ne fe konfo diodu pie ba bia sa tam na fe video mai we say first na ye video center konfo diodu timi painting no white na nkole nyine dwane kole nyine dwane woman wo ye hu stage bi le fe tama krono mu video center ba krono mu no konfo diodu ope video are the video center na konfo diodu jar fast no akwatra video center wakwatua sika ko video se fe na video aba krom ho no tama video center ba krom no akwatra video center ho hwe bi etefe na hu na wo nkwala mu fa no ho no na fe etuko ne tuko one day akwala ba ko hwe de nim din sa akonfo diodu obusbo hwe video Odio konfo Obosmo hwe video okonfo no afia konfo fia kwatra video center ekohwe film Busmo hwe video mo
Musemunya, Miss Abosomsom and Quasiasemo. Odio do comfort. Or comfort you. Abosomsom video. Hey! If I'm calling you a common soon, on them chrome daytime, I know my start. Odio do comfort. Or comfort you. Abosomsom video. Hey! Oboade we am about one man is encounter. Abosomsom. As the many video my no. No kwale wo krom nyina suro no. O piefi wa no the father father from to ntuma. O twam video buy no ja no poma to baby. Cause when we say baby adu no. Wa nyesa e wiase ko ja no. Ke fe confirm ka se gara ko tra video center. If any Facebook ko ne phobia suro. If nkola ni hwe video du pempem so no. One day na kola ba ko ni Jesus say, "Hey, okonfo di odu. Odu konfo. Obosoma hwe video." Hello yanko. Hey, okonfo di odu. O gere ni su bi ha hwe. Odu konfo. Obosoma hwe video. Shalom. Yahweh shalom. Apostle Brother Isaac Germany. No question phone. Oboade shalom. Anybody michia one Pastor Chene, Pastor Mensa. Yahweh ahoden embra moso. Ne adwuma moye, Yahweh adwuma moye. Na said the more done enipa akoma eba Elohim Yahweh nchen no. Isaiah ombi osofe nsu no ntogo supengumo so. Watamfo biara omoteta kwanche no Elohim Yahweh endwuro esoro bongu no so said edu ba bia na Israelfo ekonomu ye den no Elohim Yahweh nankasa tobo tise nsu egu atamfo no so. Atamfo biara omu betwitwa mu akwan bia Elohim Yahweh nto tete ebo na oto Yeshua berso no egu atamfo no so. Edembre so wabetuyefo Abosomsom iye nkwasasem. Papa Abosomsom de me de me hu bi pen because me ankasa me gina he na ma bin kakra because me na na ye de to me na wa bin pa story bi was central region your friend say Swedru akokra bi mama impendwa ebo your friend say Swedru the whole bus terminal sata mo kan lorry station me na na oye saade no metimi bi kobo ne sun na na ntuma afura no obo ne keshiri na opportunity empendwa bo ebo mama wo mu chensi papa no ekopa ne twansa no o san ne ntuma nti benemi nyama bi kakra enkwala abrim na me yobia na yanyeme kontokwa me papa obre pa ishranka Elohim Yahweh say through a 7-day Church of Christ one kasa we o papa old man na empire boss ana sayema no itutu fi nyimpa so enya dia waso nipa egene hoto so na papa ne eham kakra yin say o maga ne na yetim no o ma na ye nhwe han dodo beye 15 years di bani Ghana no akolo kra because hwe ene bohu 20 years girl 20 years boy na onam social media na masidan papa ebrochirimpo a ahoto kakra wo ha no it's not even say one pona parents no was start to save at the age of 8 years want to na to that time obenye be say 18 years in crown or whisker kakra gu bang papa nye hizi mpozo obetumo kasa okoto asase esidan but yenkromo wo social media young girls here be na enkasa enti ede ni biri wura ni pem what you say me nipa ye hwehan yipa ye hwehan na se de me de me wosika me de mato dan wo East Legon what you say flawed ene musician fia amachi de deni ampofraje mu abo nwum tetete wo ma nyesko wo na hwe boys ya agba ya nwum fon boy wo mi na saka won ko na wo de nwum na atoto me catch say nwum tofo na hip life na bana most of them wom ye sakawa most of them ye sikaduro but wo makoji
to me no woman then you akova so keke they run millions because enyum Ghana na enyum yet to the same show say na womunya all iti sa na akoyo iti amama womudi youth na nkola na aba no and this nkola na aba nso na follow sa enim nkrofo yo e follow sa hip life fu na dia they say yesu obia ni odi anim no sua no odi achi no sua no odi anim ne nante so enti sa yeme e koso wo Ghana ya wo nhira o papa na afutu a nhira so mame no nyi wakoma so ade ma living your 7 day members say wo we are seeing nyina ya wo nhira mo ene wona asane down e ba aba Ghana ya wo nhira mo wona e bebo asu mo aba dodo aba pa ya wo nhira mo nyina mame no hwe mo so no nyi wakoma so ade ma ebi mo so ba wiki mo anso ya wo nhira mo nyina man Pachwalo Osia Elohim Yahweh after 5 years. I wouldn't go try if you can put me down. None. Come at church, we are the Kankali line on the top of Ghana. Holy man, will like King Apostle OKOH. We say, Jah Rastafari himself, Krumabe, Kalamawe. Ababa Jana, I Sata, the eye of an Ethiopia. Krumabe, Kalamawe, Atela. Apostle, good evening. They didn't check as if you are Lohim Yahweh Hoba Demo and the Pastor Chief Pastor Mensa working careful. The Oboade I not dum the sword did not smart Jawano Nabeka. Bayonet Pepe. Then the Apostle preaching now. I am Makuma Shadia Mammy Papa. Every year a Joda would you die. Ever see Nday Yawra a Dafufum. The same thing. And I drew down also, you were considering you were drew down. Tindano, you were Wednesday. Tindamana Mecano. If you had drew down base in the Wednesday, Apostle, I am Makuma Shadam, Papa. Nebo about now 8 said you were one way preacher. I drew down a count of our soft consider for one to boom, and we put me who they were also going. Apostle body slow, and then so many aji. And then also preaching no none yes soon a year do him. Then me hit apostle, a hit case, and working come for Pastor Chief Pastor Mensa. About them to Munkan de Musham, or Fleming your big man. Apostle, share Abosomsom. Say, oh my Ghana, Abosomsom. You could nipper womb. Nipper New Year for the Abosom first, not Bosom be any Ghana. Nimble nipa ne nam freezer embeshi Mesopotamia bedru Ghana no won wi afide na yensom ayi bosom wa ha na wo wi afide na Elohim Yahweh ono ote hodada o na nipa lack of knowledge show Abosomsom a me Oboade infam bone nche machi ndu kakra fine Oboade na misre no na me nim to mfa nche me Nefi bla too many free one them crop no Abosomsom wo ho na ho hon na me start hate wo Sunday wonye ndepa nkwase ade nkote no manipa ye ade akonfo de aye me ho Apostle mankasa na mable ade akonfo no wo kan asofo wo kan wo hobom wo de aye me mbebi atwem ko am do Oboade ase do wato many afi wo na me hate wo na ho we say be call konfo na ni na wo afraketo bi so sini nchen no ekɔ no a me friend nananom ne ma no wa afɛ nana no akra no afra no ɔtene nchen no wade do hwe kwasia na afra no gye do hwe no adenti na me oso obosom nankasa no onje do nti afra no ɔyɛ bosom na de ɔkonfo no ɔyɛ bosom na bosom no and nama babu na me ya afid match asiye no de wo wa no wontum kasa no frɛ bosom na afra ne te ho no wade do wie de te bosom ne de wontum nje do nkwasiade a kyerɛ de woni tumi bia na ho ba bi no metu kwan ne me call down me se me ma me nkɔ yemanyenko ahabam no nkɔ hwɛ bank akra ma me famla ye kɔ na Wednesday ye kɔ mpanifo bi ofin mo kwai I'm sure me pede me call back into no ye call shed bank akla na me dey atuma afo car ko
And Wednesday, young Quahabem, what do you mean? We come a median, me all the match within any yakoi. Me call me semi such issue, catch a lohim Yahweh. On a bon yamina. The ending the edge of a cobbler. And BBS Yakwai could me, Missy, Mammy or not, maybe a word you and Yamano. Let me tell you. Well, bro, trouble him 2 bunching him in the share Kutupa, Kodu, do one and Penfuno. Who said, hey, to walk about, is what do you mean? Come here, I make on me catch on the member. Now, Papa, me abroad, dear, me damn baby. I did change before come, but me bam baby. Apostle, then Chede, Penfu, what dear, what the who is Shemu then can come on qua. Night then come, me, Makotuama. Oh, hello, Bajodi, maybe I guess free. Hello? Hello, Bajodi, maybe I guess free. Pastor, him yo in shop. Then quite just a man, the Oboade with the Namosu, Nagabre. Pastor Abosomsom and Quasia Mapa. What's the stress because secondary school now? Boy, be a name was called. No, Madame Fukra, and I could feel. Was to now with some Saint John Bosom's no more on Bible now, Mudia Divishimna. As I've always Mocasabus on a channel. And that and no coffee came up for the better TV. Below when I just suggest to go, just a few of fibers of us. Catesi or Yama will be a fatadi book of woody. Number when a nigger to suggest to say, few hot bon can Abosomsom. Abosomsom. I did be American. Sub our bosom like a moon minute. I don't come more here. Come on, but we set to be on a boom, bump up a moon in tea. Was bosom in him, and I live on some in him. The better motive, Fimo. Well, if you hold the few coconene, it's a hop, basabasa crab, but be a bean. I wasn't saying quite 7. Here we shall not dine in but quite the same no. Fabre, what is sure. And no be so this for Bible banners of our womb. The brink of when you say Channel 1, I can't was a match. Was your same when I'm with the Bible Bay. Bible must have music and answer of us of fashion. Confaki, hey, daddy, and young cry, never was we. Yabo de Baba, Abosomsom, if free wa, Babanya Musum was your same part 2. Yabo Abuanaba. When you have some doing count, Yaminipa. Na ebi enka wasofo edi wachi abo ama dwumadi ni nyina akoso kama omie mu adwen mu na oma adom na nya kese ewo mu so sofo na ni bibi omai no mpanifo ni nyina ya confused enti se wote omai ya confused na elidia da bia wonten sempa de beti obonko a eni abufusem a na beti Nina Zufi say, or Mudi or Muti, Akoshishe, and Yama Bibrase. Unya Puski to a bia, just one more Humbaya, Ibukuna Hobambo Bay in a sine rade. Into Omdom Chakoshishe and Yama Sintino Omania, Omabo, spiritual drunkers, Omabo, into the Ekubia, no mint mean can be. Omonia conforne TV ni swans so needy Juma. Into no mint mean brow or mono. And then Melbourne so a 2D chili. Indeed, confused leaders, you know. I'm a minor, you're confused in Tina. Maybe I have a na Ayana Araho. No Mukasa Oboade, any honum, Oboade be any way as soon as I am Yankopon. Yankopon Yansamuno. Baby, name dear. And answer any be a starty free, a bibrim. A starty free Egypt. Abosomsom tea any free and sa. Se wo hwe Egypt amamremu a se Pharaoh wu a omutwetwa ni pati edisie no se omokwa akosom baabi asamado ho no enipa na nko a yetwa omuti no ekwa akosom no sa pepepe na obasanti amamremu so yeso hene bi wu a yetwa ni pati edisie no se be ya baabi okọ no ho ye oman foforo into okosom no into wudie tenase na dwene saade wi ho ye mpa de sua
Inti no nema bua yesia. So eti twitwa no tete no sa tiri no omo asefo na nka ebe develop Africa o ebe develop Ghana. Omo na nka ebe ye cars. Mo twitwa omo tin na de asi enipa baako enam Abosomsom nti. Nti wuti ho no mo na odwene nema we nyina. Aze ni obekaze Oboade bia ni ho no ma. Wa wo da unim kwan a ofa so da. Unim kwan a ofa so da. Unim kwan a ofa so sori. Nti wunyansa a ode kan we no ne unjina so wo henfa. Unim jina so bia. Apostifo wo ma nim se de di kan o ma na eba sa nyina no. Omo nye qualified because enanu ya to aba no okofa aba ne buba. Edibo MP ne ballot box ho ban. Nti oba ye no e was o fan wo police mu no hu se akwapa no kwafo no zo di no krama no. Nti wo denu na omde ne na mu hu no omo qualify no ni ho. Saa na nurse ni we nyina akoye nti omu ku amanfo panye ni kwa se ye wo no awo akum. Ni nyina saa na akonfo aka nso so ayede edi abewura soli mu na omo sidan no na omo hyem na omo tonkuto omo kunam puppet ne kra de hwe ni so cheze eno de omo nya kra omo be say de enche omo be yibodua na pii wo puppet ne so because the first seminar ti enche omo be yibodua na Yahweh be yi omo nyina ato nyame nhyira ene onsem ade abanyumre onhyira nso mame. Hello, Macho ni me ya kasa free. Apostle Sharon. Yahweh Shalom. Apostle nyame nhyira wo na nyumre wo ne Pastor Che ne Pastor Mensa ene mama ya nhyira. If you say asem we dey wabo asem we dey wabiebie mu wadwudwam. If you say akomfo ye kan ye maye nkan o akomfo omo kom bia ana kuro biara ye de sa Abosomsom ne sa ne ma na etete kuro no oman ekuro ana ba bi biara sa de no ebi wo biara wo de ya hwe hote bia ya hwe sane ekuro no etebia tie onyame a ono de won pa de pa adam papa kura won pe bi no wadamu ti se wewe nyame papa no nyame a yede ne kwahye kokoa mu saa nyame we nyame a se wo utimi de ho to ne so firi se wono no yede na kwa kwahye kokoa mu so nyame papa nko ba ye show off yede na sie eti akomfo a ya na edi akire mebre edi akire obi biara wodi saa de na akire wo de ya hwe wo mo awieye wo mo en abrabo sene esitie me se mi papa nua ba ko no ye komfo na ohwe de wote a ekuro ni tuo no ono bi wantimi antu bi o ka kuro no kuro ketwa na ka no ono kwa na ka etena ho da womo etesa nso so womo nim se nyame bi wo ho a woso che womo niema na womo tete ho womo nim pa se nyame bi e wo ho na ya na niemi min timi hu ni se why se womo nim se nyame bi tumi boro de mo kura no na womo da so ete ho na womo te sa de no ho entonturo wai ho na me koto me papa yi se wote ho na oyale pa na ko pie free ne so me chia me papa yi ne papa etesan pie free na no me ba nyame nko a o ka me ma meto no nti wonim se nyame bi wo ho na wote sa na tie ya ya boaboa no a wote kwa ya no na ne na ho nyina furu na ade pa ben na komfo ede wode mai enne ya tani enkwala nyina adwene ne enkwala nkinkiti nyina da enam sikaduro so akomfo so nipa yi awokọ no ho so awokọ ma wo sikaduro yi ono se fa sikabra ne bra ba jisika na nti wo sika ne bi adenti na ne wo ntena wo sika na awo no papa nyame nshira o sanki nya nipa mebre ti sesa ne da bribia obiebie enchilima ani ya adwene mu emeye ne da ho a nka o man no nke beko ne yie mesi ya chi agunyina o nyame nshira mo ane abribia ensempa mode ebreye me kasa free US
Virginia. Medin de Eric Owusu. Nyame no munya adwuma. Mama ba. Unshira Eric. Jelly living our members New York, US, Canada, France, Belgium, Germany, Spain, Italy, London, Middle East. Oh, Middle East for Yahweh Shram, Dubai for Yahweh Shram, Gabon for, hey, me refi, Manya baby Gabon, Tiobadi Adman, Yawada, Siminyabwa for some asenamity by Yawada, Yadi baby Gabon for Shram Betuya, South Africa, Yahweh Shram, Nagana, so baby Biara, Opese, as a family babyano, Yapuma with the WhatsApp line, Betuso, now afraid. Na yɛdi nkɔmɔ yɛmfa mmienu bi ne fi nkɔmɔ. Hello papa bɛni o Eva mfurofuri US wie nso ɔbɔ adeɛ nhyira wo ne pastor Kye ne pastor Mensa yee papa Ghanafoɔ yɛnya wanka yɛahyira yɛnya wanka Ghana aturo dirifoɔ akye yare Oboade nhyira ne da bia nsɛmpa wo de ma wo ma awie nso Bible ne kasa nkasa ɛyɛ adwuma fa gu a wo mpanyimfo ne ne nkɔla wɔ kuro ne mu nyina papa mpanyimfo de na wo ka so o ma yɛ hwɛhan wa yɛ hwɛhan one wan kwaka no wanya vote for years ba wonya vote obi sɔle yɛ ɔka no ho na ɔka no a wɔbɛsɔne asɔfo mu no ɔmo party fo ka kyɛ ne sɛ wonya ɛka ɛnyɛ sɛ ɛbɛto aba mu nya vote asɔfo ne bi yɛ campaign so ɔmo tunti ɔmo party no na ɔmo sɔle ti ɔmo nwuma fon no ojae ɔmo kɔsom sɛsi kɔsɔne so a ɔmbɛnya vote yɛ akɔmfo ne nyina ɔmo ne nam hɔ yɛbu ɔmo nyina afra yɛbu MPC ne yɛ ne nyina afrafra ɔbaade nhyira sɛ da bia de ɔso bɛka no korɛ na amfa no korɛ nsie nipa nyame nhyira ɔmo watamfo ne mu ase de ɔbɛsɔle ti bia no ɔbaade ɛnka nanim wu ase awia ketekete na de awia ebre fa no korɛ ma wo ma ɔko agyemanie asɛmpa ni nie ɔbaade amen asɛmpa ni nie clap so ya whatever clap Nancy me with the gun as so for the copy of my back. Kawanyadi, what, Charlie. Apostle, you are the last man standing. Apostle, Missy, you are the last man standing. Apostle, Missy, you are the last man standing. And but only originator. Nancy, Ghana, so I am which then you in a can. Boko TV station, watching a home in a wale country, and was so Felicita. Since I want and some men that confronted to me and makes him a TV station. Oh, Apostle, intimacy, we are last man standing. Apostle, intimacy, we are last man standing. Yay! Apostle of AGYEMANG. Papa, Oboade alone, Yahweh, papa. Oh, quite this summer, and they said that living our suffering, but we are suffering now. We are seeing another was Papa, Sisiala, Abosomsom king, as some like one Oboade, Papa, fast now. So for me, we gave him our witch and Abosomsom, why Abosomsom, we are Abosomsom on coins. Abosomsom coins are Maracastan, president. Ghana, what to have an author, I know, author the train. Papa, Henry Chin, Massama about train. No, author, no, Massama about, you don't know the routine. Oh, one only until I'm going to be a mucho buta. Mr. Quick in a bassa, or to do bassa. Abosomsom Sikami, Abosomsom, I was talking with Estobon. I didn't argue with Abosomsom Maracastan, president. Now Abosomsom Cholubuto bassa. More today, Bassa. Don't know your point number one. What to do you? So for me, if you are Ghana, if you want to bomb pen, let's say, believe, I could see upon Akasa. Papa, and this is a we should be down. Let's TV station, water. Wait, see me believe. But no bush me believe on the engine. She's a TV station, water. Sister, all quiet. Because I'm paying you so as a best and I need. Let me see your point in the two. Papa, you're done and paying food. Nankasanga, what's a main and people are to Damango. The guest and I say, okay, and people know I don't do with the baby. Confia why you were then I go to it. If you cook, it's what we are confused. Why and young come idea? Why ban a power? Or that, why any spiritual father? I know you confused to listen. I said, no one and a crap. In Japan, how many TV stations I had? I got to in the Ghana TV station. Oh, good.
ebia no omo ma abekọ abeku le konfuni ane ne incident wona wa ba man namba mpo mba nyampo wa tu hu won hu dai sisi anu ye won na won was fiska be giska ye won ana asofo no so won so wage won so afa bible na nsempeno no do won so hwehwe mu aka no won so we de no so wage bible no da ato nchen ene obi akafa this way ade akwankyere obi akafa kokobi ade akwankyere kobi wode akwankyere wa asori dem chelewete wode akwankyere ashir wode akwankyere ntroba nyadoa papa odinya wode akwankyere sisi ade ndaga na asofo won so wo yi akwankyere na wa aka na mepe wode nam wunya sama wode akwankyere kan wala wesu fufrevi asam na yin apostle iyi ntina na medu mesa emma one topic na do to omu ni wom na so quotation is full day na oto omu no wutiti ha de ntina edwini na nipa ba ko nkuti abetena owo amu ma na nkuti nsam na oka omu no wo wuntu mo nkabi ano mo wonyu abiru no nti wo peda wo hwe na fi wi wufo na abe oba bi elo ya wo so tias papa bibi yawe akan ho dada iyi ntina na medu meda bia meda mo bo mempa ya meka de anya sasa bo nsam bi fusu su bo nsam na bo na anya bo na nipa bo na oba kamela ko be na bo oba ka apostle of God me no do misi bibi yawe ontwe no gut okue bi na baasa ontutu nkwankwa hye kira abosom na bosom na ko wi no do ko ensem ontutu no bitu fenke hye Sebo Oboade ko yobo. Hello, Pacho, ni be aka se fe ya last one. Betam na so basrewati na mitibi mra Oboade ya mitibi mra Thursday. Hello, Apostle. Yes. Mema wadri. Ewa hinaji kwa Jesus Christ in his name. Amen. Apostle in the ayini na Oboade na ayewanga sa Obasolo Brazil. Oh yeah, so na and the was made the bay. I hope they yen paying for no ate. Oh mati. Yes, I hope they yen paying for no ate. Because an opinion military adum news na me whole ye our kaswa incident na wafre TV radio and anu yin no down no the asamesi ni na papa na some kind day what them semi court mo we bueti one day when engine do the ma asofo ma akonfo when you we adwuma because what the national media I get the financial na dam akonfo na wa beti video na we sika na we why dam yaman and when you won't feel because Ghana man and say Christian country and think when you dam nkofinfi radio do any TV do me kachire wi ajejefo eson ay7 ubuiti a TV in the radio na no funa wa shamla mo hono ubuiti a ho ajejefo eson ne ka achire de wen yin bia o ma ko fun wen we adwuma na me bi so e me esi wa kaswe nti ajejefo no ho ata na ajejefo ni na Ghana no a Christian country and I are country Ghana ehuma Ghana loko na mutungu na yen payfo no e bi mo hyehya ase e bi am payfo bi mo wokọ abosom na akonfo no ho nti na wagigi hu na yiwa na mo ayesem na ndo preach no ho ate papa yankopo hu ya mobo na aya na yenwe ahododo tutu hema ye wa kwentum ye hwe manyama beti manyama ro kwa enda hwe social media bisma konfi udi preach any preach crowd baby dam so a omodom na megusu tuturu emba no wo fon papa na kana wanka ka na wanka wo papa akonfo no wo beti dam da fra ho echi de bokọ ekudu wo so mama he won dance de sika na ba onyo ba dance sika no so emba no so kopa de o Apostle yankopo nshira wo na eja o message e wo line no do tipo pocho wi na everyday be 2 weeks ago everyday tipo pocho na everyday yankopo nka ho ogaso matie mpanyimfo me ni mpanyimfo bi akasa maka bi akire me esese law bi wo hono mu asese ye pass wo parliament ndi e ma parliamentarians ngunu se enye law nko a no mo pass ye nye law nko a ne pass ya woni me bi wo hono mu a edi o ma ni nya ese obi ti bi sore no rezi no mo trans wo ho na both two parties ni na adwene ho
Yes, ya no kwan. Ye yembra no wie a ekokoda court a na judge for so nya embra no ade abuatan. Yeah. Yes, adia ye di hweka. Ye ni hweka. Na mum sa abra ye pass along the NCF so betima ye bibi wo ho. They can do it. Yeah. Na fe yesrawom. Ye ni ye pebie ebi mpeso mbo ye pebie ni aka Nyankopon asem no. Oma ye bi ye kasa etimi abo ma ne daachi o. Mesi dan ye be preaching about we preach Bible over spiritual tribunal. Ye point ya pen am robbers bi efrem so mo cooperation. Omo tie preaching omo dom bibia go omo twitwa we bi sane ye. Wa na me yi we bi so akere ho. Etuo ni nyem o se ya ye kan ne bibia ni preaching nti asan. As ka sa week ni no ka wudie bi am ko bi wu na aka. Ko bi wu na aka. Se mu mbu nyem asem ne ye kan mu mu a ye zo mo ye manim mu mbu de ye kan no a mun ni pasakra wom mun ni pa dani wom amumu ani enye ba bi nyina nka Nyankopon pasam da chebe bo na mfu se ebre ni nka so part wa ba 8 years ubeko ebre ni nka so ye ni nka so wate mumwa na mu ye gidi fo mu nyina mu kwa asore mu nyina mu kwa asore Oboade hu ye mabo omanti ase emra mama last one na me mpon ebrekwa we die mesemi enu mama no ni mesremo oma kese eto de bi mbetra na se omo signal mi se be time aso a na me wura kubi mu e boafo we di obi so masene ekopim ye ni so masene nobody admire ya wada minti nimra ketua bia nsa die onya ketua be mo no onya kese be ma wo so wo trase atwan se be bom kese ama ansa na waboa ene obede tie nyam sam no body hu mo ketua bia nsa ana ade wani to nipa dodo ahwe me na enyo bia na eboa mi o aboafo so wona hwe me doso but aboafo ni so so body dia to akoma so a so yasene na wo nua bia oya yira no you nchira mra wo so maybe I go to quotation, me go to be almost 80. Open the book of Job chapter 29 verse 13. Job chapter 29 verse 13. Yahweh. I say, but what day na be adwaya for support. Na do oya ira no. Na minti mi fa meka sempa no na do oya ira no. Ni nshira ba so. Ni nshira e dey about so. Okay, Proverbs chapter 22 na 3:27. Yango. Proverbs chapter 3. Aye. Verse number 27. Was it emfa ye yo. Enkame se bia odi kakre bi be support se be pa meka sempa no abre wo utumi obra wo anka se wo tumi se kakre bi wo betimi ayo so betimi kakre bi support ye enka che onyon ko se ko na bra wo chira me be ma next time nya bia me abre wo ho obra kakre bi wo ne fa support ye pon a me na mani 0242 32 71 72 kitwa bi ensa 020 72 33 020 7211337 ene gumi di na se no me na me stu na wo bia kakra bia wo de bebo aye bia no kakra keka bo mu a e betumi abo ma yetimi asempa na ba ye wo nhira amen onhwe wo so amen no nyi wakoma so ade amen so akofa bosom line pon edi unya obade ye wo mfando ba ya show me dia so break covenant bia amen no ma favor no nyi vitumi apemire frasie nu ho no obade no do hwehwe ani ahunu onhira amen masemese ye ntoa yo apostle Oboade nshira bibiri wone nchechire enokre Abosomsom Oboade echi sanse mpasi asam out of us 40 and can you living here with 70 Sabbath assemblies your main headquarters here awushi enya market Sabbath city eho ena yewo asafu ye onkrobata pi ewo omanga na eni wi asafa na nyina to wa ma no na wutie emfoni country obo bia wo bia ade ba ko pe na obeye eni so be fa your main WhatsApp group number no at the screen so na me team edi amount 0244 183399 ufa number here na wodi any country ko awo na wodi a WhatsApp sa number we na ye di wa join country ko awo so no ye WhatsApp platform no eno ano no wa join living Yahweh saranso wo Ghana ha ye won krabata pi ebia bi wa wo asafo ne bi ni ho abomodi asa wodi hu begina na wa ye ambassador ama onyankopon ase na abomodi aso be frɛ ye
na yɛmmɔ mmɔden ma asafo no bi nyɛ den ebi ntoa baabi a wowɔ no na nso nya bi akɔ yɛwɔ branches no bebrebe na yɛniwa branches no bi ni a mede ɛto dwa wohwɛ screen no so a nenam so fa number no wɔda so bɛfa yɛwɔ bebrebe yɛwɔ dɔme yɛwɔ kwabenya yɛwɔ achimota yɛwɔ madina ahyalebotwe ne nimpotɛ sɛ ɛdɔso bebrebe ahyalebotwe yɛwɔ nana junction yɛne ɛyɛ melcom no ɛna ɛdi nhwɛni mu opposite melcom no obɛtumi afrɛ 0241 232 157 0241 232 157 ɛyɛ living yɛwɔ ahyalebotwe breku ɛyɛ senya breku asɛm ameka ɛwotu breku wowɔ hɔ nso a wobɛtumi afrɛ 0267 766780 0267 766780 na wone yɛbɔ mu asom memeda ebi ɛne memeda biara saa nso na wowɔ senya kromo so asenya ɛyɛ awotu senya asɛm na meka senya frɛ 0248 211 806 0248 211 806 who Cape Coast nso a living Yahweh yɛwɔ Ankafo Junction Elmina Ankafo Junction ɛhɔ a ɛna yɛwɔ yɛ signboard yɛwɔ goyi Mr. Oboade na frɛ 0547 617 142 and 0235 848096 now the yɛmbom nso Winnie Bafwe Winnie Banso living Yahweh yɛwɔ hɔ fa number na frɛ 0544 689875 and answer 0249 822-405. Saranso uo eye afienya eye community 22 afienya Michelle Camp Bechele any important one eye work Bechele or Soja Line a ho and a living Yahweh Bechele Soja Line 0242 586117 0242 586117 no yembum and son eye 0242 0242 586117 living Yahweh Bechele and you know Michelle Camp Fienya Infa ubi to me any abum asum ewo honomo saranso ena kaswa misro kaswa ne yewo kaswa kakraba branch ewo ho to mo amwo kakraba nyanya no ubi to me aba kakraba but we kaswa krom kaswa krom 0240 1670 61 0240 16 70 61 na uniyen embum ensum order for me strawberry me cow say eye adwumaku a ye frɛ wɔnom autofix me friend ayaresabia esan ze niam amoye no fena me se say ye woni pa ya resabia na ye wo kan so ya resabia adenyi na me kan sa autofix for niam amoye no say o car me si car ya resa we ye car hospital eji say o car ni kidney say ya agi autofix ni tese na kuma kra ni ya agi autofix essence autofix for se me kan cho se fa eye u 1670 model no u 2000 car model no u 1980 car model fabra na ubebo wani tete se wom no na car no aye 2021 model adentia wono mu expect car e ma ne ye wanwa se afi so mu ye ade bi o ka ho bi ya problem bi o ka ho bi no ye o mu ye tese general service bi e wo ka ho e ho na o de wo ka kwa a sempo bi a o tai bi na kwa ye ho bibi kakra no mo asa de fidie e di nam car no ho na mo cha se o car no yare o car no yare no mo ebie kura wankasa wonnim autofix won to be yesade we na afi so autofix for wonum eto car enya akwanhia car enya akwanhia ma nanim abedi nachi weni beji keke say si police station kura moto so what you say omoto no mo aye ni yie just omo asesa car ni shebre kura ohun say car we enya akwanhia order for me slow autofix for hwehwe mo kira kwan wonum ewo eye kwan neshi odoko kwantempo no so omo ben eye Accra Academy omo wo Goil filling station na cheaper one autofix for ewo omo si mo de fa wo hye bra na omo sisa ehye shebre emfa ma no from one mo ahomatofo so 0244 282421 0244 282421 and I say 0302 979424 autofix or see your automobile
fixing experts. Saranso ena manswa force ni nkancho se yade nya de panti brana wono mo enhye we. Manswa Herbal Center won yade biara woni pedua no mo odofo wono ebeboa wo ede na etete wo wa chinia misrawo kona ko hu manswa fo na wono ebesio enkraha Tantra Hill wono mo ho New Fadama Teshin Ablekuma yako Ashanti nso a Konongo wono mo ewo ho Techima wono mo ho Sefi Asenyo so Kumasi wono mo ho Afrank Place wono mo ewo ho misrawo Fre manswafo ahomatofo iso 0272 019 917 and 0549 648 362 and 0557 562 988. Out of what Delicious Ventures was a main country of say. Delicious sobolo on waswa sobolo a century one performing minimum so what is here. I mean to me, my friend truth sanitizer. Bomodi na jibi na ebe boaw so we ye party na we ye he wutu bedin so ba ko tutoni bi ama nkrofo am no ma yade de ne fa ji delicious sobolo we are the delicious plantain chips na ye de afa fidie mu aye na kama no emma no mukro aha na wo de bia eden aboso all of us say eboam esama pomudini o pressure wasro ebe control no so what you say bomodi na fra delicious for na jiwudie fra wono awa ahomatrofo iso 0240 480 862 0240 480 862 wono eye delivery nationwide fra wono na GB orofo misraw enkwaji sam dwumedie awrade nam na ko apostle kwaji maso etupiti wiase ede na wotwen somu bie somu boano kitwa bi nsa opeso bwa dwumedie ya akwenya wo hopi misraw ya bobo numbers bebrebe now person sponsor and kwaji sam dwumedie ya she numbers yin so emami 0242 327172 and as 0207 211 337 bia na wo person wo de mo efa bank account misraw EcoBank Ghana Kwashiman branch account name Philemon Okun AGYEMANG account number 144 1000 450 903 144 1300 450 903 or for kitwe bi nsa so dwumedie mu na bu apostle AGYEMANG na ontwi akra emfamo twedi ampo Nyankopon Yahweh aheni no na Oboade ni re emfri oni wasifo de biara da apostle ko Oboade Yahweh nshira bebrebe bazachi iwe nshira amen etiefo so Oboade hu nyina mobo na omwaye na asem na abaye nchen yemfanya adwuma nsa no ato de za frɛ yes adofonum kitua bi nsa faboaye ntimi mra abribia wonsa kan kwajesem wetimi dia ba obra na so Oboade to ne nsa frɛ wa kakra na aba onchen no wetimi di munkuni di akoyu nwano iwe hu yembo fa ba mezi aso no nkyerɛ ye nyina ne nsi yi asempa na ba kufie bɔn mpae na kyerɛ Oboade sɛ asam na ba me nkyɛ boa me ntimi ye wapɛdeɛ na wisania na so to nsa frɛ me a mendifo na medibi mu asem no aduma buradum nyina so no emra ye so ona zenim zi adim amen bye bye